nipa kuomiensa bi edi eno be kire wo se oman no daachi ana ni daachi oman a ewo daachi ai omo nipa kuomiensa ewo se omo hwe omo yi okay eni se omu ni ntutue pa omu ni kwan omba fa so a omu be hwe saa nipa ku ahodo miensa me bobosu yi a e kire wo pefi se saa oman no eni future so on man sesa won ma dwene a edin sunsanso boni na bebre won ni edi kan no eye enkokora ne mrewa dipeku edi kan o man papa bia a me makusua de wo ho matena ho kakra no se wura ho a ade eda die ma hu ne pefe ni se omfa enkokora ne mrewa nsam eni agro okay omo won tutie pa ma won pa nipeku etosu mienu eye apemfo ne nkoda pemfo ene nkwada ne tichiru ne nkoda won su sakra eno nso oman papa bia no won mani kusafo ehu eye hihye pa e de ma won bigi se mami wadi machi a chenti sa ne me nyina we dansefo okay ye tosu miensa eye disabled or people with disabilities omo abibinti omo atechema na wo didem na wo nipadua no fa bi atetechema okay na omo hia mowa wasetena yimu omo nso ye nipakuo miensa okọ man papa bia na beso hunu so omo dachi a fasade no so omo hwe na metina asia madwene ho ahunu se saa nipakuo miensa nyina ye na fa ye nwene wo hu ye e wo Ghana ye nwene wo hu ye kura ofa nkokora ne mrewa no a eno no efirifie kopem aban mu wo masetena mu nsam ensisi so papa maye wo fa apemfo ne nkoda nso a eno so firifie ekopem aban mu eno so ngongoran chese fie kura de ya na etai obi mfa ho se ne yire nyem no oburo no okay o tiatia no onwino ba no no adwena koda oda yefunu okay enkoda kura de na ne nka kire se aduane no surplus ne yede ma wonu mu die se bebo no se mo no emfa ho atiatia entiase ni mu ene niam yeyi nkoda yipemu we nyina kire se Ghana ye hyebrege okay esi subai ye to su bie mu ene disable omo edi dem omo kura de kire se anko omo de nkokora no ne apemfo ne nkoda ne ye chen wonum okay visa on de nkofo kura buru onua ebi susu se obi a wadi dem bia no wadi boni nti dodo na gidie no okay wadi dem enti no wo saate bia nim enti ye sidan a ekwan ye fa so sidan kura no ye ye wo mayipemu ne ebu wonu manutia okay sa wo hwe Sompa ha ya wadama manager opemu no anam na wo kasenti we de mbomu asem sire me kasa yafa sania building ECTA da ben na sabi yenuan ma di dem betima ba ya semo adenti ne yi o mayipemu sa okay wo kan sem bi FSC ye ho enne me gina me na so ba kai a be 3 months ago na mi kura poma me nine me ko ya sorry adwuma ana me nan ifirichie nyame nko a wo obia betimi akotibia bia bi mu bra unsusu okay enti obroni firi ni nyansan mu o hihye mane a wonwene no kama sebe ya obia benya amamuo no ho mfaso a yenyi obia yipemu jiwa wada pafo wo kwadwofo na wadwene nye sebe wo jimfuo bi and opportunities no but you abuse it but obroni make sure say it's available to all at the same time okay but the bible mu ha no yentiase so na me be shedwumadi ase ma mentu amanfofo saade hu okay bible mu sania ya man yosem tie no ya nwene ya mamuo no ama emu de no eni mu ne amapa no amanyofo na timu de edidi hu sin o manba sa na ya mamuo no etie enti ye brema kesefo ni na edi nketwa no brema kesefo
nti ehu pa edi Tofi ye be fa mu ba ko nkokora ne mrewa no apemfo ne nkoda ne mfa nche da chi ye be ba wono de no so ave ye nuanom nso a sabi modi dam nso ye be ba mo de no so modi no kra na osankam di fi ase ende okay sane ya ye mo yipamu ne yedi mu abro yisi adan kra ye nwene mo ho yeah nti wo ko asondan yesi victory si asondan wosie ni pon okay ena mare samna no so guso okay yeah I want for japo eje enra yesiase kasafa divorce okay na yesua ya hunu se nkofo bi ho a wo mu wakwanya se wo ma wade egu a wo mu ware foforo bi no wo mu ni akwanya bio obada kre we de hu komo wa ntao ehia yo obi o na wade egu a uni hu kwan se wo so ware bio oni akwanya bia bio a woni kwan na obetra asase so sa ko fada da no aprapra hu no to aso ani asam da na kre be si hu kwanya e wona Menim so because amanfo nim sa asem we okay there's our part and then no pese ye fa old ayifo no nkokora ne mrewa no okay enam se onipa enyini na ne mfie no kɔ nanimu a tebia no a ya na wonum komu no ahohia wo mu komu no enyini nyina na ye won bone sunsunsanso okay ye wo nkokora ne mrewa bi ho a omudi se ne omunamu no omufam okay evisa bra no omu ho odin no omu ti mo odin okay nan samoni wo dodo na adwunim okay so enti wanwene ankwa akiri se dabi no emfie beko nani mom wakosa tebia nti ojeja no ho ye ne ma basa okay wo bi di sika onya ye ehwe ne mpana no oja ne ma na Menim kokora man odi sika no ehwe ne mpana ena oburu ne yiri ndua no oja ne ma onya menchade enam se nyame ye no kwafu nti na nkoda no ayiyi den so na ne yebesre ne se wonu mo ebo won bra yi a won kokora bo no omre wabomu yato mo jeje mu ene won mo nsoso a won mo di so mu hunu amane won kokora bremu a won so no won bone hunsunsanso no mo famu no ni nyina nkamfu ya no esese ye wasudie si ye de che won ne ye tie ne hwe won okay emfa hone bone o maye papa no ana maame no mfom so a waye that's right esese witimi ye biribi esese ye bibi asudie edaye so okay enyumbi na enyum no mtama so ya neta hadwinti na mema nyum so wasi asudi da medo okay se me yimi nyame aye asudie da yeso okay na asudie na da yeso no senia ye beyo no afa ne kire yenso ye kosa tebia ni ma ne afoforo beye afa yehu anyankopon ka se nia mo pese nipa nyama mo no monso munyesa abusuafo ebere na wie du si atie ni hwe ye nkokora ne yemrewa okay eno na valentine valentine nyina menhuni sadodo na adwene konkokora ne mrewa so dabi no nya baya bi nya brantie bi a ono no kohwira adwam na abrowa otifie ne na akokora de ode ne fa he so aho ebise bebere kura ni mse mrewa no kokora bi anko suku nti onima de friend valentine okay na enso sanye bi aka ne twi se ododa nkote ase yeah ekwane a esese fa so me ye ni ko ye nkokora ene ye mrewa ho Tofi papa di kan no yenhwe enhweso a edadi pefe se ye nkokora ne mrewa no bone hweso bi a mbobso a oni a wo sa tebie no mate asese sa kokora wo fi abrewa wo fi a so one ne te sa setna na hwe hu ye okay meni ame ya ne se abusia no nkokora ne mrewa ne damu no wo mu no asotwe ne dankyene a omamu nankasa ya kyekere ne boa ahye mbanimfo nsa e wosenka wo mu nso kura na ye nhyehyɛ pa bonkokora ne mrewa no wo mu kura na bobo baro se Ghana so kura de aya na ya mamu sam ne se de wo kan panyimfo no ye oman no omo ani afi ene die so
ene nwanwa no se nkokora nya akwanya bedi yeso no ese nkomumum na dwini nkokora ne miriwa setenam se ye biem ne yetimi nyanhye pa oman nan kasa wodwumadi a odie a ebon kokora ne miriwa hoban mom nya hoto ebi se sane awo kan kokora ne miriwa ana tadi president yes omna takwa ban ebibre mu ha no mintimi hunu onyame mi hu ni onye yen me dwene ho a ya na fe me ntiase ya na me ntiase nti ya na to bia madwene kra ya yem se adidie no a omunya kwan komu tumi no ebe nkonya no omutatra so no bibi wo so I don't know chese me dwene wa me because tada obi o asere woni no onya tra konya bi so hu ni sa na no asesa na enu no so ne de yi na yebetu ebu ase na sa na emetiti se nyina no wo Sompa ka sefidie so yi ni sire ne abasa de nyankopon ase ede mo wa wuti adwamu yi eni mpanimfo a unu omu nyina adwuma ehye mu nsa no de nyame ase se mo yobi a mo pe no kore na munchele obi a dabi ya no kore da ehwa na de to na mo de to se ye beso ye man enu ntem manage pa manage pa ni edi kan se wonipa bia wo maame wo papa wo fa wonipa bia wone no eba busua ni mfie akonanim se sa sa mbe bosu se sa na ne ti ahwe ni ye na chesi ye ni ye na mwie ya konsunsanso a ye ne mmerwa ne nkokora no di ne nwono ye no di boni mu a ensunsanso a de ba ye nso sa nkronkra ne oman okay hwa wonim ebre pa obi bompa ya nyame di tie ni pa ne mu ba ko ye nkokora brem ne mmerwa brem wow so wonye obi a sabi panyin kwase a oda so di nsamfon wo ne mpanyin fie mu dia sabre no oni an boni bi obedi bia wode awie yes kire se ni dipaduan ko ni atenka bi asa enti ya na mo madwene ko wuo ni nyame so yeah eni sabre ni mu no se okasa nhira mra wo so a eba wo so okasa no memra eba wo so se tumi sunku bi aba no so okay enti amanfo nhyan kokora ne mro anso pa ense se ya cheche won mo ankasa nso wo won so no won de Officer saati bia no komu ayade nso ho na omo yade no gugu awuro bebre na depend on se na nipa ne suban tie emabi die ye too extreme ebi nso de nso ye bibi kakra moderate kakra ebi hadwene okay so nipa ko saati je wo mo a wo mo de bible shasie in fact enhwehwemu amana dadi say Emma etina krisosumu edeko wo mmiri wa bom ni meme etina krisosumu ko nkokora bomu no aya na omuda soronko Britain for de bibi ompanhwemu ba okay na nse omhwemu ba ko omde ba ye ne se Emma ekọ aso ne nyini che esi wo men kwa sori e na omhwemu ahunu se eye nwom no ntira omkọ a omtimi sa omani je na ebuo ni pedua no papa wa enti no yankwaso eni enhwe ni edikan impatient attitude towards our old parents who are living with us asemu na papa akoboso yi kokora ne mmerwa na ye no ono motie na botira dodo na nyama wo mo wo sene ya no mo eyona etie emu atiatia emu adwodo enya sem papa wow enya ne omo ye nyina na edi akire yeah ebi wakọ obeda be soro no da ya obesoso no ngonran du sa be sokra omo pekasa tintin kakra ejei no kra de na chesa ne onyawa wo be letu adwuma yes omo ta fili loli okay enti eno na makasa tintin no ba no okay ebi ana ni kunu kra wu agya no so kunu ne tena se tena pam no agya no ho a ya na werɛ ho Tofiakwa ho ya na ha wo no aha enti number 1 ya abotra emma nananom nipa atwa yenkokora ne yemrewa ho ahia yemu binum nta nyama mrewa no enkankan ne ya nurse fo bra won makɔ hospital ei ei papa ei
asɛm no akɔbɔ so yi me say hospital bi nyanya me nkama bo wondini then so me pese me say won madwuma santimem a na emo mekɔ ho matuomfo abo nkokɔ o man sesom subane a o mbehunu se o man no nye ba kofo dia asɛm no akɔbɔ so yi enye o enye emriwe ni nkokrai diabetes foi etimi kɔ hospital fra homache 2:00 na bi ti ho na aduane kana no sebeye a treatment be koso ade how enti ama obi enyi nkyere ebeye crime ogana so obi nyini a ebeye musuo ebeye bone onyame hyira obi di mfidodo aka ni mfie ho no is becoming a taboo enti wonim san kokora ne mruwa ne bebere bompa ese ko ebeye anko contem yes because of the treatment a omunya na me wi ama ba ban mufuo nso okay ene won kotu akese no a abrofo kan akese no a wo monwini nkokora ne mrewa ho no a ententi osika kakra a wo mo aye adwuma maban na bi nso wo mo aye wo mo adwuma de ato a Ghana ban minim nia asifutuo no modim de kakirikiri na ni hwantwo okopen kokora ne mrewa nsika na di menene obi kan pa ye beba ho na papa babi a me pese ye to ye boase edi ho nkomo sasama a wakɔ pagya bai abotra yenni emma ye mpanyimfo that's right papa ya beti ase se obi nyina eja na kasa tenten ya de bam eja na yona sa toda kra esese wonu maduro ane eye wo na esese oboa no ma no maduro no but bra wakɔ ne nkyɛn se opese wonu maduro no atiatia wo betiatia no ai etoda kra mampe ne mama num wo ya yona dodo like wesi bi free o man no wo se nanafo no de ana ebi susanti no but asema o kan papa ehu ai ya tiatia wo mo pa ekoso ai enti bra yam prati ase no ade a mehye me yida ndu nyam ba ko ho no o mrewa ne nkoda ho do okay o ho abotre okay na dwuma dache me bompa yesu obi kura ne ne beka bomu ayesa dwuma no okay mrewa fie nkoda no ne ade or that gift yambra koda hospital enam ne mami ko fa no ne yede no call estate eni na wotwe obi oda ho a ase owuo no no sorry wow yes no sorry cause wakoba bi fufuro wakob different environment ena kasa ebana sum no ema ohu se eye kasa eye mpuntuo kasa wow emani nya nigye se anka otiminya da bia ya na meka menwa manum nemum me ma me firi mi se nanka ye wa ha anka obenya nkwane bi aka yeah treatment etobri bia wobi ohwo a ono no nkohwe ne maame ema ne manso akohwe bi nanso obekọ ne maame nchen no na won me wobi di amabrewa no owie ska no aba se we di ya botre krono ketenkete saa no so wo ne mrewa ne nkokora ne dia na kire se wo triti won bad oni baba na mi ka se mi jiro mi ga se mi hona wo le different se mi wasan edika wonse message abase odika wo na yi no so ama yate no when ne maka ba so papa me ka ba na mi sasa no se awasi papa scan so nye ye va ne se bia 100 cedis ana 200 cedis na waka se e bia skake tu abi sa kwada ye omunye o abere ho Tofi sa etoda ne nananum bi kɔ hɔ a no wo se ai ekura no prepare no wo be na da bi no na send de kɔ no phone so because when him say eda so won fanye hwe yes de me ke papa ekoso krono kitinkiti nananom
maamefo emano because we say na emrowa no omu emfie no kwa animu anye je baako ne code de obetim de ato ne tirim te to da kra omu ankasa omu ye mobile money na obakra otimi dan phone no ma o say me na me number ni nti code ni yi sika mame eto da ebinum yi sika bro sika nipa no so wokọ akoyi so but aburo no bayi nti se nkokora ne mmerwa no kote bia bi mu anifra kora badia na west yes emano ene ne nananom bi o adwemboni wo wontim timi bo won krono ankasa enti saati bia no yehwe ne ye pa me ko Menim no ye tosu bie mu nso ye abayibo ene abayibo nsamo a enam wo mo no monoposa situation o mu komunti dodo na hwe woni ye no ho e de bo wo mbayi eye no kuresa bi ya bayifo then so ye ba honam a ideally no enye civilized so we hwe wo nana a o do maame ana o papa ba wiase no hwe nanim ase wo bayifo yes ani kan enye sa ne kan no da udidi na tan so bayifo na wo bayi wo anwe wo Obeku a wonku. Aye. No. It's not fair. Na me tan kura ni your so your sofo no obo me wan nkokura ni be yesa no. E me bufu kura mtan. So sofo kan pa to me ni wo hia nti wo be ye to e me enwade. Cast the demons out. Yes. Don't insult. It is wrong. Very wrong. Na me passe dachi. Oh. Ese uso hia. Miti hui ni eye. Nye bi na beka o baba. Mi ko. Ya kura ye ba. Na wo. Ya kura ye ba na wo. Be pese obi be di mini. Obi nyam ho abotro. Yes. Enti sa na sese me nso me wa hodin. Be pay the same respect. Okay. Let me protect old people. Yeah. No man nu mu asem no. Ayin shira. Na I was at Miss Asam and Macan already so several times. Say so for we wait me catch me akwasi poku say ma me amadu akoye bayifo. Ye didn't be number no. I didn't kadi pa kro me no be chi ayam. Yes you approve. Na papa ekwa kokopem say. Obi tumi kachire obi sesere woken so for tumi kachire na safo ba. Ne say onana. Emfasi kan hye wo nsam mfa ma onana. So ampa nso obetie. No one tie say. Eti papa adwunu mu harinti se etoda obi kura wo a odi sika ekoma ne maame abrowa o san so suro sa na wo hwe ni awire hokura ne obi a watu bata akotena buruchira enkurase ne ye da so di nachi a ono dwene sankwase adwene papa so wasi nkurase ne ye san di nachi me se ye hwe ne ye ho pa na nipa tena buruchira o sanke de Ghana fo ni bi kone de bi ba. Yes. Ebi suban wo de chabutu e bon na time. Wo tie ni bue krom. Wo kenkan wo sua de no wa bon kra aburuchira setra no from tire to tire mani pa sua de. Okay. And you believe in this nonsense. Na wa furu play abafie. Osofo ama wo dan na wo dan ni fie simply because wo be sika to am oni ni fie fo didi ye. Na wo busia fie kra wontimi nko because you believe so mo ya bayfo. Wow. Oh Baye no fa baby out you. Oh papa. What you go to break kra a CCTV. Baby a wo hye bia. So, awurade na sesa wo do hoto no so. Na wo kire do. Okay. Wo senia ose odo nyankopon na otan ne nua no. Wo your trofo. Sabi you dealing with baye, you dealing with spirit. We are not dealing with personality. Say nipa no. Okay. Wo say okunu aye kono enyo hunamu kun dabi enyo hunamu asam edi se obi be kan asem bi akirawo se ye nkyerɛkyerɛ se ye afutuo na de adwen be ba utim se nya otan ma waberewa ene wakokora evi se wo mo ya beifo no eye nsamfo. Yes, totally nonsense. Oh na ama mmerewa ne nkokora no wiase a wo motie no bebre apaba. Desu sa kokora kuro yara fan manivesa fan ko aburuchire obeti akitisi asisia. Yes. If you say you create bad condition for our people in our own country. Very bad.
na kakra aka nso so a ne mma ebo ne bayie na wawie ne teaching ne nursing ne na yi a wodi ato wo koyi ni kakra te ne ba bi nso a Ghana ban wo se me ho akere me nam de me se ekubum ne ba ye no de ye den ena we wo nsa kobom amanyofo nsuro mumfere da mama nkokura ikuta placards ejina how di kire wiase nyinara what a shame o man we yensie trust ye ni wuo mu enam ye nkokura ne amre wanti e wo so o man we anko obi bebo akokura ne abrewa na obeye hawa man ne menti ka ban dan bi o ha o mu du sa stage na especially o ma so man ye mo baby tra nipa do se na tumi yesa ye tam Ghana sika de affordable house na man yofo atwa wo ho na o ma sa ache aton fofofo e de abro ne bayi no na nipa sofa ebitie na bintiye no man ya tesa na duabo anada wo moburu yen anampadu na bere ne yenhyira ebitiye hey asam wo ho papa menim se video bi cover pa sa wo hwe ya menim se sa asem we ho asem akodabat menti dia akosi am se srem ho baabi ababa wa bia na o se ne maame ye bayifo menim se na brochire sa video bi ya ama we kra de abind no hu jimu ababa wa dem so omkoche no aseden na o hwe oba panyi na owo ho obitimi fira chiri wa ni so pau so ye bayifo adentia ne baba se o ye bayifo sewa Ghana ha ye wo baabi a yetimi chi nipa bi kogu se obi susu se ne na ya abrowa ne na yi akokora na osusu se baabi a waduru no en ye bi a wada na di nti wo ye bayifo ne de wo makoku kejim that's right na sabi wo ye moa na Tofia wunim why be pesa me shegina we so a challenge nordness a wo south be enkran any Ashanti region Ebreno ewie du se wo mo sesa wo mo adwen na o mo challenge won ho se won be masundwe aba northern no ma chichiri won kro no yie ahwe won kofo yie ena ye ka nipa wa ban mu a atitirufo pa wa ban mu a 45% ye northerners yes propositions ebi kura pe mampanye di question ne se Edienti na mo betna south ebesia dan kese ebeye businesses e prayer politics edie no nyam kese ese na northern edda ho hwa asase yantam ni hyireguo aye prepra na mutimi kamrewa ne nkokoraguo so ma beifo na sa ne ma no tumi koso all in the name of culture. What are you talking about? Na south de ni culture any culture you say betima ebi yes you totally wrong. And this yanweni ye bedu baby no we are not na ye de nu besusu. Yeah. Because if you cannot build your own land, you the Ghana nyina sha won say you cannot do it. Yes. We have to judge you by that. Wrong. Na ye tam Ghana sika da bia de patanto kwa hunu e wo north. E de nu guase ya no. Asem ketua bi etu ni mfaso a na kokko tua so na etuo edi ehim. Sabi obie ni Ghana ha wa kontin sante. Asante akopa. Ya kompa papa adan ye ti wosa sundwe mu enne ye kwa ntokwa no ya dwenim ya twetwe tuo dabi enkuku ya ho baby ade atie ani badurei ye tie mrewa egu kejim ebru won so me ya bayifo de ya metai kura ne ma wo mu akosue kuma no mu atwa no no sa aka ho nyame ye no original sa de no na wonu nyansa che nyame wonu nyansa che no entu bon sa mo ma na tinka nyina atiko se culture that's a be as yanko ne culture ade die nya na pra yen enam se ebinu ye selfish wo mo tri modin won pesa minkum nyanti won be so mo nya nipa hom won so that is exactly what is destroying Ghana. Sompa 93.1 Abusafo na menim so eni Apostle Paul Kofi Ajikum o kan niema miensa bia se onipa amanani anko ho a ebo abusua eya nso o eniema nso maka bienu kire se we ni amakeka nyina ye intro Abusafo ne town mfa bi nkan ho ne intro mpodi baba ya rahusemu
Abraho. And Crani. Abraho. Share. She says, will be Nina. Na sad done in the swasem. Na sabe yo how. I didn't say I didn't know Sebasa. Na enyini. Na obenya so obenyini. Na wa bro na wa kokora wo fie. Eye nimunyam hyakora ma abusua no. Enhyira o. Bae. Na wonim se ewiase ba bia wo mo esese hyem kokora ne mrewa ni onyam pa ne ye Ghana ne Africa. Oh. Wonim ni ndra. Esa waka. De ndia de sa ne se abrochire wo wa kolato nga onya ba wiase o ya ban agapade. Ewa abrochire enti ye ehwa wo be hwa akoda no resources a wo hia do betete akoda no emu 80% ifraban ho at the mount yes who was a parent that's right. Wow. Yes. Then so wo mo kra na hunu se wo mo ni breyen se yen ye ni da so bia wa ban mu entu maame no papa do ba wiase a so be nyini so be didi so be sha tade ni nyina ya ye nipa mienu ado ba yi. Eti ye no sesenka ye buye maame nom ne ye papa no bra wo mo aye enkokora what kwan ho tonton kokko ko bi ene ade kakra saa ko sise a show wantimi an hwe ye kura sa de be kura nya bia no wa ye bi that timodinti ye to so bia mu no am pesam kan ho asem no baba fact yes start issue metimi aka se nensem a wo ka no meti amera ho me so me wera ho papa me so me wera ho because baby ye duru no yensu ye bi duru ho se yenwu a sa nti omo di kan no nia ye di ya wo mo no ai anu odin papa ai yanku ye ni papa na me sa manfo so won sam ka ne to so miensa abusua bia emma manananom se moya e kire se mudi mu nkokora na momre wanya mo abisu omo eno so ne enuanom a entokwa hunu nti omuntumi nka wo hu mbom enwene sika ombekeka bom e de ahwe wo mrewa na nkokora. Wow. Enye tobri bia na sobo no yemfa mbo binu mfi so obu ha ne ntete no waye panyi a waje bibia bonobo enti ade bia no ompese sabi obi ebetimi ehunu sese so ono nso bon homodin yebie enti no ebasa aya na ehadwene ande bi nu nso aye won ho se sister panyi beye bra panyi beye enti sister panyi ti abuluchiro no kwa na di sikaba enti no wajai sabi maame no a wabo abere wa kokora no enyo no nko ananya wo panyi no nko na wo no wo munyina musika se muntumi nya pede nanso so wani afi a wotu wanya baabi asi a wo so tumi ya bibi ba komienu edi yade ya hyewo maame abere wa na ni onyam hyakokora na ni onyam ye biribi bra wote ase madakuru bi ontumi nka se mebe nyame nhira no na nko ba se baabi wote akora wo nkosira no na wunto bibi nkoche no ifi se nipa mienu ana miensa bi na wo bie nto omo na sese omo ye nti papa asema wo ka no eho no kiremu ye me nhada nte ase anuanu mo omo ni nte ase wo mo papa no mabobọ nkokoro mo ma no mabobọ mrewa wo mo adwen ko benkro ntimi decide se bosumi bia no ebia sika se ne de behwe maame ana papa enya se na ye jai no abo ba ko bi ana mienu bi so waje pa weremfo nto ono hwe no eye wrong. Se maame ne papa ne ye mfomso okra so nipa no so egya mo ene wo ma wo mo agapade akra de se de be kra once wo ye na wo ye agya no esesa tinka bitumi also play part because obi o ha no kokra blem na dwen tip san won a will ni papa na se wo pese wo kire se me kra no me penhira esese mitimi ye bribi ma me maame of course me papa of course me nana of course ma obie na no kase ya me nchira wo hwe e wo twuronim ene abusha e wo twuronim ya wo e wo twuronim wo se munni munna eni moja no munni na monkwa na ware we na bose wo se bose e fam ho e de be bose
wow bedi kan ka se omodru ompani mfie saa no a boni obeye wa ya wie nti onyame ani madom enti obue na no ka se ma ya adwuma wow ti sabre no omu se mo kan ye ni ho agro no me anom inhyira okay o jenda akọ nti hweye njeje no manene nye kakra ye woni pa bi ho a besi sabre ya ye kasa wa ya brewa na akokora no wa huna ni gie bia wona bra bomu da evisi o mania ni tira nya yi obeto mu sa Ghana no hihye ne ye nwonwaran enika na ni gie nyina ne mba na ni gie nyina ne nananom na obi hunu ni asie mpa bobi obi ko ya kwankire bi e bae efi o nyina ye propra ani o ben no kra dia na ani ase kra ne nana ne beben na so de bayi na ma no ne ba ne bedo na so no so bayi no si bi ama no kwasi akeka nko asabi sa poto vio poto na nia eshi na etan sa wotwa na sa nipa se no a oni timama na brewa ne na kokra na obetese yesi wada fom tim no am de buai ejei wa frasmesi besi ade asma to me o wei ma wo ana wa wa sa brand ni ko aso o de bejinsa yes serious na wa wo hwe sa de we papa but me pese ye twen adwene si so say wa wunim se wan treat you mama ye wan treat you papa ye na owu na utimi nya akokoduro ehyenchen na wo jinsa gubutomu obeji ba me mfa ne toso na ne bebo hu ne ntia obeji papa so obeji ene se ne toso na ne tio or say wishing them dead because of funeral donations especially those who join associations obi jon kuo nan intedu memenda nyasam ketwa tini maami kura wuye na hano ni papa wuye no ne ho tete no because won free huntam na yam dan sawar mra ni panyo wati je to sunum kesire ho woman so a neglect one responsibilities towards the aged because of the love, excessive love for husband and wife. Yeah. Obi do akodi awadiem. Enti o maame hu hia ne bio. O papa hu hia ne bio. Ne dia ye ne kunu, ne ne ma, ne yire ene ne ma. That's it. Muso. Enyasem papa. It's not the right thing to do. Papa sama okay. Ye wodo a ye di do kunu, ye wodo a ye di do yire, ne ye wodo a ye di do maame. Obi a wono so ne ne de. Ti enkodi faako. Na ne ha adwen ne se emema ni bi wo enhyeso kankan bi a obehya ne yire so obed neglect na bushia. Emma ni bi so enhyeso obehya ne kunu so se on neglect ne maame anane papa. A serious Africa. It's something we have to address it. As you address now, you're making sure someone your four one more bay, you know. Your mom who said they need to be serious. Nay, and she said, a qua ni more. Say, Emma, ne manana, a dim kokra, ne mirwa, a bang when she say, or be protected. I saw mine, baby, I do your pigeon could draw. About story be better Menim. Now I didn't go. Na me fi se be man wo kwan du a eye stronger metimi aka se we de wudi bem be man no problem nyina ne se e kamia se oba no de bia wo pese wote ne maame nka okay that's why man broso wo ye man broso eno so nye Ibia wan mre hey kesina ye ho adebia wan bro yes asem we papa me say me bre ho chese adebia wan mre oba no ye obi a wo ye sa oni ne maame wo sa don mo odin edin eno kre ta fe de kwade ba wan say ne maame no ware ne ba no ho ende sa no obi a begine just e serious ba papa sama wo dia to dwase me ye bema na min pese me yire
bema na ni akɔ na kokora ne na bro wa ho no mema PS awo ka ne yie mu kura banu no mun kan bo munye mema ni pi won hye so saade no se opese wo ware abusua akɔ ko ebi nso ana nipa ne obi odi akotene yes ene ma gina no so yeah enti esa oboa no kwan bi so ne ye nhihye ya wo mu wa no betimi am wa ye ne fata abusua no wa ye ne fata wo nso no ba cause ni nyina is very important okay enti dofi ya dia ye keka furu ndi keka madam pan yeah ye be keka ni nyina kohwe aban pona no pan ye nyina ya aban dipa ebrele wiedu ese nya hyehye man kokora ne mrewa enti senka family no kura ntimi anya biribia ai wo se oman no ye duru ba bia mpomponso a ye duru no e fata se ye won hyehye pa e fa dan sa kokora ne abroa benya dan ifira ban anase bibi e be man ho ato no so ko hospital a ontua biribi esese yetimi man konkan ye nya no man yi abrochire ti sen sa pa nsema wa buruburu suyi se ba bia nipa no beda obekwa yare sabia omunya osanya ndo be foro ka free oh papa boso me so asika so da ha okoye nya botre nya gana na sen kwa do mo tuma ma wo mo papa nya botre na se wa buruburu suyi ye kokogbo akokora ho mba pa chiro mi kwan yo ngoma kokra wa brochire se enge wan hwe yi a wo be ka se nyame ma heaven ntwentwan kakra wow hwe eti abrochire ho no etisen papa ma yenhunu sa niam a wabobɔ so yi din na abrochire fo de yes an kokra ne mrowa no hwe oman bia won nhyehyɛ a abrochime mo ma hyehyɛ de amman kokora ne mrewa esese ba de bi de konkansin bi okay Britain de e yadu twam na America de ho ehyehyɛ no wo hɔ ase wo bɛbɔ akokora ne abrewa a wo ba ebekɔ na adwuma adwuma nsɛm nti ontumi ntina wo ho no wo abere wabɔ na bɛyɛ adwuma ma obi wow enti nurse fo no adodo na ekɔ no enye nurse so kɔ adwuma hospital okay eye nurse a omo kɔtena nkokora ne mrewa no ho ahwɛ wo ɛwɔ abrochire hɔ anano na wɔtwe mienu bi a wojo check no so modu ɛyɛ hwan na ɛbɔ saa aka no aban sɛ dipa no wɔyɛ adwuma nti na adwuma no aban no enti to wasika wɔn teto ana bi nso to insurance pii so enti no ade ko sɛ dan no wɔ hɔ aban no sisi dan no wɔ hɔ a wo han no reasonably enti wo yɛ adwuma ma wotumi save na Menim and this are here what wa na fie wura ha wadwen nti ɛsɛ okohu na na bi no okotwa nsuo hu asase bi ma yes now the nibide yetu ya niama ya dan yentu ye bo sensisi adampa ya dan na de se nkukobuo tantantan kuro no say ye no pressure we so be say sa wo hwe modern Ghana pa wo de toto enkunuma time no ne ade nsesa sa dan no se de si no TV na ye colored but adan ya yesie no sabi ye da so si da se nkurase dai etai enye me o mam kwan ka me use eyi Britain brofo bogos 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 anya and then edantia nkoa dantia ne mfuturo adai every say pressure na ewo edan han a nipa ntono bo ase no han shop ontono bo ase no han dan sika no kosoro dodo eyesa ye pushi nipa say obi abenya ne de that's the problem we are creating for ourselves obi o ha watena brochire fi ni kola brem ko pem ni kokora brem dan wansi dan da wanto dan da onwini humpo okota ye de obenya babia da baby papa man ho ato no nti obi bo akokora ana oya abrewa e wa abrochira aban no wo hyehyeye ma ne se baby obeda onya bebre chese ni situation no woni nkrata akora no mo hwe mfidudu a wodi adi no a o mutumi pe NGO ma o mo process o e mo do to baby na o man we office o ye ntrumuntumu a ni nyina achi nyame nza njira no nkan na nkan ntrumuntumu nya papa ade le nyame chira won na wa wote a wonya ntrumuntumu so wo ho anene adwen boni no doso too much too much cause
ye old people no ye old age for no ye ntwa omu ye enta pa ye be no mu ye pa ye boni because omu so nyame tie omu be se widim eniema bi yo ho a ya na ehadwene se wo kɔ baabi a buroni omu ma pemfo enkoda nkokora ne mmerwa omu on special treatment. Wow. Oh yeah. Na ya ha ya salai na die bi akokore kope obegina ho saa wosanka yetimi hwese a ne tibia wo mu ide ye ne ho odin ye ma papa yi kwan ma mi kwan no nye no nko aba bangi fo no grade etai so wako bangi pa no wako to bi a papa na oh papa aya na ya se papa no kra o sie free trotro mu e di ma no obre na trotro no akobosi emiri wani nkokora ni bebre sani ababunu ndo omo abetwa mo ya wo no mo froka boni be no mayo obra ese we nyina papa de no me breye be se esese nka Ghana ban otumi ye nhyehyeye bi obi a wodo ka beba ye beka se wantimi antua sika ese so otua ni kwanse ye chema party fo eyensamfo ese nka kasa kas ne wasue ya edi gu o man kokora ne mrewa yeti mo din o mayi mu ama yosema ye na ya dambo adwene ani ho eyensamfo sa ha bo ho no kasa yes ebia wantimi antua duty of course na abide ne sato so no ensanka ekogu baby ma custom fo nom ne party boys na eche eyemusuo wosanka aban no etimi pakigu baby otimi de boa mrowa ne kokora boa nkokora ne mrewa se aposifo nom ne ade ekoho nom timi adwuma ne yi yemini yo ezo ma chafa eya bro eyesa enye onka Genesis 18 yeah wasi wo musun ekro no sun adu Menim embere woni bebre etini suo nkokora etini suo no mayete saa no enhira ben na efrefre wo musun no du nyame animu a enye papa mayen edu abato amo pese wo mu nyina mfa poma no nkoto aba ede no nyame nhira nsori a omo ye party kakra fi bia de man kokora ne merwa may God bless them. It's good. Onim papa nansen na Menim asori din komo ena me ka kire o mo say me go problem bi me problem ni adentina enkonya yete so wa so dem me meti hai na makwa asori from 9 na abo 2 na da so tio na me da so ti akonya so sorry na obi ye preaching tin ubenya stroke me ka baba me de fa ne say me ya brante kakra na nkokora nso ti me bisa o mo say ma me fo a ene papa fo a o mo ye nkokora o de ne to betena konya so a ono sori nkodwo nso ono sori nkoye hwe ye mrante ne maba wa ne kra de na obi a sebe mesra maka oni adaje wonyame ho no ono no ni fo okura wonyako a na wapie wakogina bonten anya hwe no wasori kakra ba de woken yetimi kam emrwa ne nkokora tim akonya so bi wa be 5 hours 6 hours na obabro wa no te asori dem oba sori utim se owie no osori a sori ye kra ye ne den wenim how so do London now ya sorry eburo 2 hours nkokora no be sorry akọ obara say we are sorry oh yes enkwada kra mpene wasa is it more than 2 hours ovi many pan bibi eso system sababu 2 hours ma bibi mrem okay what you say because nipa ye nipa duan se ne nyame si ball no ensese nya de ba ko pesa twatwa so zo enti tofi ena mi tibi wie o na ya mi nim le enti am bibia mi ya mi tibi wie no na mi fa kakra bi nkeka ho na na mi mfa bi nka ho
Ave wo hwe. Na Nia etoso nsia. Mede ebeka ho. Eye poor and unfavorable infrastructure, which is very difficult for the aged to walk freely in and around our buildings. Me say timbi otofi. Na Menim. Yenhye no so. Tofi yen san timbi o. Simbi papa. Ya etoso nsia ne say. Ja te nyina ye adwuma foforo. Yazemo. Beti asia pa. Poor and unfavorable infrastructure, which is very difficult for the aged to walk freely in and around buildings. Tingesi asondan, ana community center, ana dan ni patrimoine, or see a timia disabled walk pathway. Yensa. Cause bi okra yade onyine na yade. Na oti hwiche mu a. Yes. Or say hwiche. Even hospitals bebre o wa, omu ni facility obi betim di hwiche akọ. Yanchichire mansa. Sa wo ye project wo man mu na wo ni proper architect sa wo betima dwen akọ achiri na project no so nye ye nche ndi project esi etimi hwam ye hunu se wo wura na we ye be ne den we ye be ne bi se project ni your man sika na ye di wura mu esi etimi nya ho mfaso nde ne daachi Tofiakwa matewa ye se drawing tantan bia ni atete mortar kikiri na fe ni ono no ho den kura no gise ni kotodwe insasa stress o stress ni bebre yeah. So, if you on my in between steps, as you share, steps be on one. A worry, a bow kasa, and yet, when you know you're too good on my bassa, and so make us say, Wakratch for woman in Namdi, a cratani, a coat to a cassia, soon so we inspectors. I don't know what they are doing. And Papa and they had a new and to a 2 Ghana. Maybe I may come see. And to a 2 those. What to krum ha? Never catch us will be a city engineer. Will be a one town planning wine. Papa be bridge jacket you. I've got your hunu. I'm telling you. This certificate kakraka ne boho. Certificate in the brofism. Nane. Hey. And ne. Ha. A DNT na ye to me case. Yet tia sassy wo baby. Aye. Near Betty we na quine na baby. Nan so ni ho. Oh, na light ni ho. A quine po. Football and answer soccer. Field. Papa Jaka. I'm afraid you're more challenging with. Why should I you when I to you? Some of my who's audio master now. Medium clan, medium mission. Me face you. One was a challenger. Now, some Pamusimun ball. Mono number face. Me face you. Me who are my subject. Omufra Mukum. Okay. Omuchinia memenda no munya park. Finally, what they say, maybe a software. Donaso Kunya Park. Adintra. Nambisas na sembre bi na sorry ye chap also software be sia on this. Omatom. Oh, ready yesu. Chese etobri bi a ho. Tofia na me ho yira me kire se. On say ya na mpese me hu ni se. Twediampon se heaven no ye Ghana fo no. Ekwan be no we fa so obebu ya ten fa heaven no kro no. Ya na bi tipa ye. E ma me ko ho. Nka me kan ye. Hey, ada ba o mai no wa kan se we. Me say me tifie wa ba ma sisa se eh papa. O se nyame se wonya de onfa ayi bibia. Onfa dwama mu ya ten. Wo se o man ho do de kuradie. Wuti bi di pepe se ko heaven. Papa jai. Ja. What there, Mr. Go. Chese hu se. And the child reserve. Yeah. Na ohini ana ohini chiame ana committee. No atimi adi sofo ani makokere ne say. Sinawa ha. E wasanke your conscience ekere ye say. Yeah. Ye kronkron ye no. Enye ne ayenim no Bible no mu nko a trasa. Yeah. It's a politically you think your mind who say no. Even though see ahani ye mwato. But it's not right. We have to look for the right place. Yeah. Oh, how do you know na? To be ada mintimenda. Yeah. 5:30 na abusiafo nkomo ayedie. Eye ye nkokra ne ye mrewa. Kwan ye de omo faso. Eno na Apostle Paul Kofi Ajikum. Na Menim isu obo ye nkokọ. Anwumre Menim sa utie me.
unim de ntia ene nipa wu mofra ne chese ye wu rough ontia se toda obi wo fie wo ye panyini wabɔ akokora kɛsɛ wokɔ wayɛ abro wa ɛwɔ sɛ nkuowu ɛnso na mmeranteɛ ne mmabaawa ewu wɔ fie hɔ a wanhwe abɛtena baabi aka sɛ wɔn na ekum wɔn we yɛ suban ne yabrabɔ na eku yɛn yɛ wia ne asa kɔka sɛ wɔyɛ bayifo wɔn na te hɔ na mmabaawa ne ayi ewu wɔ fie hɔ na papa asɛm wɔ yɛn ka nkyerɛ yɛn nua no magazine fo sɛ obi wu na omo kɔ no omo kosie nipa kora enkokora ne mruwa ewo fie hɔ ebi timi hyemako ebi timi ma yo omo timi sɛ bi omo nipa bi ewu na omo susu sɛ omo akofie hɔ omo akoto nkokora omo akoto mruwa ma udi agoro mba hyemako wo fie hɔ atoto saa ayi no mfa ne sɛ onso omo oto bi omo timi to na emruwa ewo hɔ no na omo nsunu mu papa mi gidi se wo se sa program ni san komo aye die no me nua no magazine fo de me no na wa ha ye show you omo mfa ni agro e wo se sa de no to twa because abruwa bi kura timi to hwe e wa ye bi ase wo sa omo tuo no omo so de kamba na to se de but na se de si gigie no etimi ma obi kura eteto enti abusuafo anwumre no ye pese muhunu say so bi akokora enya bone dabi so bi aya abrowa enya bone enya bone se obi benyina che na nka de yehwehwe kora ne se ka ebenya nyini kyere sa na ebo mpaye obi hyira wa o se nyame ma wonyini nche na de na me ba benyini na sa be ye me so ade papa me giri say ene wo se makwa ma amanfo bam no kwasem but yenhwe me pesa ye wie to bank fofo me de menya papa kanino ana yesusua no so hunu se panyini ba o so kwaje ne niam sanity se ka mu na wo foro nanka sabe panyini bi oya nani afi ejina lai mu a ka ye masafo no kwan kora kwotena se sanity e sade ni ho kwa kopem say yen kokora ne ye mere wa kwan a ye de wo nam so no enye enisuo egu form se obi be ko bank akokora sika sen ni wo beyi obetimi atena bank ho saa na papa aya na yen so aya kwotena se no sa buo no afiri ho nti se ebia kahia no ye na dwen say oh papa sorry bra na minyi wo de ma wo obi kura ho a ontiase ne pension pay sen wo kwaje ontiase enu ebi okwa enu 5 million ontiase ubo se ya yetete wo ye mmaba wa ne mrante no obi ye nipa chen obi ye nyina me mamanya enti ubu nipa wo yesa no managers ne na ewa sudie se okay omo a etete ho no omo je da nyi ebi ho a is for old people. Nka bank be introduce sadie na nka fantastic enti udru a wonim se ya hyehye saha is for old people. Okay enti no ho odene a wo nko okay na je se omo na nya access no ma serve wo montem it's up to the bank to do that na fe bank for no office na omo tete no omo ntan so no free table no ho kakra na omo mrabo ntin be ka wo mo tete tailors no en serve. Okay. Akonkosem no doso wo aha. Kwanya nipa faso a aban adwuma ne corporate bodies no nipa tete air condition office all the time. Papa Menim said that create for that topic no. Yes. I want na Menim so. That's right. Because we be nim. That's right. Sebia me wo bank. Yes. Me nya cashier de. Yes. But ebia me ye officer bi me wo ho a. Yes. Ebia nka obi kura ba wo be twro. Yes. E wo sa me koso no mu na me twro de ma no obi nim. Sir. Sa ne mani nyina papa e be head that fan full program ne nyina ye osomo a ye de som ye ho ma oman puntuo aba fi se wutimi de ani die mame esom me yi a me de ani gie sika be ba woda ma wo bank no nya bia bobosia. Okay so ana ye nse mere bibiri fi se wa serve me ntem ama me menya kwa akoma dwuma so kope more customers. Okay na ba je me ka for 2 hours a me de side sika brew
ma wodi bi asa abobusia now say me time for 2 hours why should I do that obia bank te say bia sesa no ko usika never call bank papa ye almost a umbe jasa timu de kankan na omo eyegu yeso no e dey so no oh enye oman ka fine pa o oh how dey papa sase be dey pa na e wo so o yesu ban ka correct you sebe yo sebe come cancel this me guy same awo oh watch out che oman hini ya odubu achi obe host to honorable king ewufia ha ebe de soon and very soon what in a better 101 Tofi mama can say na nkomo so ye hear radical leaders of course baby edu no de papa enye gentle ni ko tu asem 24/7 me no ya tough leaders au betima take tough measures yeah na ye mountain so nyina efini aye kama on se papa toda obia woni nenso hwe da bia me ka me say enipa baako a Ghana fo aboni dimboni pa Jerry yes but ono nso wayi bia ma Ghana of course it's true yeah it's true me de it's true kumasi akra ewe ya kwan bi say president be na ye of course efiri ha me kai say way back 1990 mu ho ba bi ekwan ya efiri ha kofa mamponko ya jini sai Jerry Prince no ye yes wo de papa san fa kwan yi so yes nke maintain still la no wo se kwan no ahodin wom that's right but papa se ba bi a yegu omugu any even 6 months yes wow I remember say you say brebi Jerry awanya no ba bi ko okochi DC bi wonu krom de no konkran akohwe no eno na ya na mepe wo no ho no because wankra mo se wo ba ono so atwa no tro se waye bi a odi sika ma waye ma me de nokre eye baako so no hwe de wo match no so papa ukọ baabu mu a wonim se toda nyankopon timi hyeda soma obi man be di obi ani that's right to discipline yes it's there examples are there it's true enti me free se baabi o man we aduri papa enye lawyer sem ni suku ayakwa aburo so ni hwan asem no ehia tough leaders yes ebe ha ye pa baby e kekro na ya ginsemo dabi ya o man go nya botre maye na dabi wo mo entata mesa why hello say zure gire me say that wo ana telephone ko bi be fire ngonran bi eni adem so nyame mo abotre ye nye ne sa na say enye de obi pe na obi pe wo hu sa bebe dwuro man no say ye betumpon eti se wo baabi a enche se chinchina ho na mengo papa enche se ho na mengo na me bebe adwa na me yiri gina o na me ka se come here na o ya kwa papa yen kan kire obi a se meti hai enkyere se menu am ni free yefunu baako mu de ope na o se me pe o dabi obi akwa de ope no kre enti se mi fi se apostle Paul Kofi Ajekum na me de ne be se maja pep apostle Paul Kofi Ajekum a ofo obi your papa that's it me nyama sem that's right de minima ne say me papa no that's right enye musuo enye mfom so ma me that's right enti say ebia wokoka obi ho asem say opena asem ni suban bi a na obi wo ho na wafafo na onte ase na de opena mpe de da utrim nya bi na da mimitrim ebia wo de enti a wo fra me akasa asem na kire me ni say unim say obi ba obi nya sika di but ebia minim say Canada Japan ba say sika no wunya nti no wo dwini sika wo bedi ho but wo nyini kuroi ene o man idache ene o mape wo papa no ho no mienu kura no masombo mame or you honest or you bold or straightforward and for me I believe that we need such leaders yes I be break yes I be break abaye mi ahoma no yemu yemu me ba cho mo me bo anu ha na me mfa course kakra da bi na papa be da wi na we ba bi dia ko eti ene enkomo ya bo no ejina the producer wa hin wa ma ye die tonka ezem edi baba yensre oman no na yempa o mo chew hwe ena no pa na oman na metie na no pa yi so yen politics ni nimu papa
I think I'm say former justice. Aye, mama no. Yes. Oni ura bia. Ese fe no bibi aye ochire wan. Ama yosem wo no kwa. Yes. But yamfa bibia nto nchen. Na no na mesu. Me hwe me ma menom kokora. O masem o mo ka aya na ye me ya say yesika ye de beto aduru. Na sai nipa wi. Ni sika kakra wo de beto aduru ni yade brem. O se me de mensa atoso. Wonsan so sai nipa we kwa yare sabia aduru a wo kwagigi so otuaka. Enti wo bu nipa na bra ni su. Na nipa we se ni su sofo ma. Oman no amamu be da akoso. Ya kan no kranchire ye ho. Oman bi anso reserved. So it's a difficulties are ye common. I see a business here reserve. What is the condition of the reserve before we talk about all these things? So but the okay can the amount you say I'm say yen kokra bono jise kobono no ha. Edi yemi ahoma no 0551 931 0548 931 na ya mpacho mo meboa me ha na yemfa course no na baabi adu no ne nkomo a ye die no sima kakra aka ene break kakra aka e de amaye no yentumi omeba na yawo meba cho mo meboa ye na yemfa course no why na baabi adu no yemfa asira kese emfa ema mizo ha bomodi na pebinom fruits na ahodo minu ye wo mango one wo ho ene wo miss fruit enso e wo ho na sese de obia mo amone na nam kwa ho offices ahodo ne saa ne mani nyina no momodi na munyi mizo na emwa kama me ba cho se opese ofre ya 0246 270 221 me ba cho fatuso na anokura wabam. Okay na 5G no nso no wabɔ modern na wapebi anom na ebeboa yenkwa ahoma ne so. Hello Tofi Bema good evening. Yes sir Tofi abro for the no abodam kan na separate the Africa o mo ma genda o today broni a wabodam na separate the Africa o mo ma genda o pa mentia so na aka o so broni a wa de wabodam na ere ko separate the Africa asa nya abotre o ma genda o pa na wotre na mrofo se bi adwena sei nya asem ketwa broni ni pa unga ni chesta ba me no mi ni aso mi professor me Tofi mi be me bo ahwo ka ba ta de lo me nya de me busa fo be bu mi sansa ba ko ti broni o no ibi ni o sa mate me da se obi so mra. Hello ba jo ma radio no ko from why me mama ajuo ya juzo Tofi Yankopon Siama pa wa ensem a aye body educate youth for eba system yim anu kura omumu eyempani fo kura tani kura na ya katetia no rough me come asem so kama na me ya adwuma wa tapasa na me papa na eye koko kuya na ya tika mu aye kro na ma metia ka situ so what the nsa bomb na tiko cancel ma papa open international man dia here me do baby me nyini kakra ana me ka hu se entre obuo o papa te o te akonya so o sorry e ma open here the international se me ente sa o ma ye putu fry o te ka mukura na ko muko hu pani no te yi mo a o person ne pani atna pe mo ne educate and dani da mate me da se. Hello yes sir Tofi Aba good evening but I was me was former the only papa ya toma ya papa dia le dia pa kana mo le toka eni to bi ma onka so ko ni ko la ya ma bu tikanya na ba na wo ko ni nya tikana ba paso be ne be baso so be ba so it we mo na what you say ni tika ko ya e program bu da ya return ya ka to the president just 1 hour again now be ategana ni okay the president 1 hour again now be let call it to me to be able me yes ama pa me da CP. Hello Tofi Mena good evening me jo so
That's what you the free book room. Okay, mami ntio. They look at it, you put on Papa, I want to say, then a day and a higher fine. The Mantia is Ubia, Pebble opportunity. And I will not see the one who press swap. So I got him. That's what you say. About four. I want to see a dining cool day, and I done the years of Papa. I was like a bunny 69 cool manka. Or go black credit, with a car credit when you're behind. Like a looking. Only name tell wow, Pesca. I got thought I was down to you. I have said I'm a press a mouse in the free. It will be a what you see. What you feel that I want you to go up with and a higher and a Ghana. And I saw one more than not for the apostle that they are supporting the chief. One more than I'm going to my. And I'm not going to why. But I see, what can they ask me there? Obi Pedine, no drupa. Man, baby, na mami wati. Bokrum ho baba. Airport run about one o pancrono. Asher from ho. Mercury Hanum baby. But your number no. 0541 055 953 0541 055 953 0541 055 953 be bacho ofre no a so we agent o wunye agent na wo dan bi o ba bi afre no why pacho. Hello. Oh yes sir. Champion Mountain, faculty of the junction. Hey. Something. Yeah, papa, and say about me. Like I said, no one young could be so and never be by it. After the rule of good city and penny form, and then Korane and man. So to make us and you know, you can't one who said, the president for home below. Now, I'm a young man, you're more and penny form over here, only bonnet and almost and for planning your one, you're more and you should have. And to the good I am pretty for no more, but now by far. O mu firi so wie no mo akọ no mo kọtena sia no mo bre no mo ba bre so so mo mo sa afa ni geni wo anyere e mo o mo fa je fa anto se de baya da bi o mo so firi so a o mo ba be nya ahoto enu ti na ke bi o mo firi so o mo bre no na ma bre wa o bare ka sia da nkọ ame na wo sori a wo fa ni bi ankọ akọ na that be me so mu ame de consider bi na be bo tiri maku wo mate me da se hello obi a de na depa hello yes sir. Ajuma dasi. We are money to eat in the go to Mazi. Hey, Edin the Abudin. Nobody in you. Mate, Mammy Dio. Yo, the opening Nashi. La a bit here, some other car. What means and the present TV my. Panon go home, Pacho. Mamma saw my cocoa. You got it, that will move the answer of a movie. People will be a my answer baby of you. And this will be my answer. The master to me, you know. You go for me, I'm not for engineer for ya, but I see okay. Open with you. And then the Busa say, I'm sorry, I say, as guys as a 1 for no, and it's open with you now. I mean, Pacho and the uncle. Hey, we are saying more yao. Rabi. Hello. Oi, ma. Coffee. Papa. Menim ni apostle mo me hwani yo. Nya ne so pa ni pa be num pa wo Ghana ha. Yewi. Ma o topic ko de bayi. Ba ya de pa na ko ntira no. No man dai so pa. Ko on fa interest rate. Ni hu ya se de. Ya so ya mambe nyina atwene. Enu ntini ya ma ne hu. Na ko ntira mo nyina. Amen. We that we are making papa. Say Ghana nye politics is someone. Ye wo papa mo som panyimfo a. Wo say nimdie nyankopon dia mamo amabobra. Papa wo sanke eche mo ye mo mayor force. U area wo ye poyempo ye de wo ye MP.
enso kokko he na wo sika wo ya wo de kopre asa munya ni mpe ba bi ntra why hello Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Okay, Danny Mamintio. The first church is I'm a bit free. And you miss a cheap for you to say, Ghana, group up with the crowd is it. Group it over why you here. And Kayansha attending a pay and the Empire. Naka inspire for flow. You see the no one said the years. The boy month for the fire no more. No idea the papa air can. And any idea is here. You can take a cake. Like the giant. Mate, Medasi. Hello. Good evening. Good evening, mommy. But now, Brother Adam. Stopping back to me number. Me watch your number na the program na 0244 189641 no. But you Menim issue be. I'm say we be any more be come wait ya ji se wa. Hey, I don't know. Obi enu obeka okunu beti eji se me on. Okay, and I'm say number na me dey ma on fa 0244 024 Menko 80 96 41 Aye, offer me ubenyame why after 6 econo why? What offer? 0244 80 96 41 Offer producer no waka chene so person Tofiakwa. Hello. Bebacho eya brandke na enu amugu ne no ma se ewo Sompa na that shit man. I don't think I why that one from me no. Listen I who Tofiakwa. Azo jamisha wate. That's aso. Oda the double modu e from me. Katre fire say me dono pa na me chira mo pa ma me. That's aso. Na aso branche lo. Wo go from traffic light no me nche ho na o pama de wo ho. Enra sa branche ne che me coat pa to pass and find me there day. I do scholarship on. A friend at this no correct me banano. At the so and no coat on the chairman. The Pachawa where did the alcohol? Both a yap or non pandy mouth. Concept of Yapa. So and the papa my tea, Brammy ticker my neighbor. Number one. I feel it's a say. And you never tell me, Nana. You never tell me, you never tell a day. Yeah, pray and walk away. Now, what else was a start to be honest will be on the Komobi. All that Fracasso will be on the Komo now, you myself. Also, there could be now, you myself. Oh, yeah, there's also a crobato over Komobi. Master, Yamenka, Papa Yamenka, and why? Medasi. Hello. Sir. Okay, solo Mamintio. So, your brother, Father, so, and then some power, Yamana. Miss America, I didn't know him, but I don't know. I don't answer. I don't know. But when you think of an important position in order to blow my gun. So, the most of the young men, no car or no can be in the phone. I said, also, my investor, the number of other people, other pursuit, the absolute down. But I don't know the I would hey, move and I don't have a short say, yes, I have a budget. And I would say, oh, mine are the Nassam Betuja, Pacho. Why, we are with I would say, oh, mine are not Assam Betuja. Why? You go for me over. Hello. Amana. Major so. I'm telling you, Tofiakwa, a person cancer will be the Yanadi. That day, the minister said, now what should be a Ukraine your body in some for us. I said, the name in the American. As some of the bias, you two name of 7 as 7 years for. Yeah, for young.
ɛno na ɛyɛ fɛn mo da no bɛbi ayɛ tia ne afɛ dada nyamisɔ na emu nso ebi ayɛ ya no ne yɛ ka nyamisɔ na ma yɛ fɛ yɛ kuma yɛ fa ntɛ yɛ adwene ne nso yɛ fa mo ebla ate anokɔ no bi medase baba me wo ya yi bi e wo se se no ha okay ansima be minu ana me ensa ti o bibi a wo kan tewa ma ya sore so na afa de me de no no aba betwa to nea me pese msro manfo ni se moma yen hyase ade bia no wo hyase free baabi a seti bia bedru baabi na mpanyi se obi nimo a obi kire eni no nyame ma kyede okay na nkofo ka president me mpese me president dabi ana me mpese me politician okay but ayi to fe ho na me wono me pe no asa ebetuma ba se bi a politicians bi fa madamfo a mafutuo be mo motima bua mamu pa ma ho atowa enye me na me president but nsema me ka kire no kokuo mu no ebe ma na hwe yes me ma kyede no okay enu ndi na me mpesa asofo ye kase ye de ane asore no e wrong yan twino man no ho na yenye ne yebeti nkokora ne merewa kura yan hyase yes insori mu area mo kabom na afibia nkokora ne merewa wo ho ma sport wo mo yebetuma ya madu babi a yebetuma fail to build a place for them enya mayonfo nko ne betumi aye all of us need to be our hands must be on desk near build Ghana mate papa medasipi ya menshira Ghana medasipi apostle Paul Kofi Ajikum eno no medin editor Tofiakwa ye be san so ahia wo chena ewo I want you back so okukuru di odu ampon asonso ntwe klekete krape abadawro ye otentemfo otiase na kete ne kan ye tintefro na na afripon anoche ababio otiase no ye agona ma hene toba mo tibodefo a wadan camp film no di na wente se ne santi eyikete sofo enie otumfo osetutu otosumienu asante hene na na makuna du yiadom otosumiensa asante hema na na echampoma ntansa yiadom otosumienu agona ma hema okugye so edu jima bosomtwe asaman ma hene bafo kwaku ofori a otosumienu asubua mai ehene nana abra adawa asubua ehema nana edu jamfi otumfo adonte hene nana edu mensa asar kumase amakom ehene nana kwame owusu ajman antoa ehene nana pokuya dadom antoa ehema otosu mienu aguna bepoa ehene ono aso ene ate president ema aguna traditional council nana ni mako bresiama otosu mienu buabedru bosomfo national chairman ema JP RTU Ghana nana boachi yadom wiamoase ehene nana oto ejei echampon kofiase ehene nana kaja ajiman desi aguna jase ehene nana edu asenso a otosu mienu aguna ankobia ehene nana edu mensa aguna chidom ehene nana onsu echan rempon aguna krofo so ehene waya member ema council of state Ghana nana Kofi Buaten aguna asene abusua pani nananom asanteman adonti fokuo ene nananom aguna atrankonwa aguna man di nisuo ne arewo ese adofo se wonde se kronkron won nana wade nyina nana frempon anoche ababio otiase na dodo na frano Dr. Daniel Kwasi Beko na oye aguna man ehene onya mfihye aduowotwe mamowo otimodifo ohurujempe wahuri wagina paso wato apamto ama akrabo aka no eyira wogya no akiri enie wahene yire Lydia Beko nanaja ema ensia ewa akire afei na edru nana frempon anoche ababio ne dot yie no eso won fempimienu ne aduonu miensa ne bosumi atosumienu ne nafua aduonu enum sada no eye memene da nana besi fom boko na de che kwesada na atosu aduonu ensia no nana no mbe amabla na amane abompaye abie nana so amadofo ne agafo abehwe ne achi esu agya no kwan ne dwada na atosu aduonu enso no nana no betrase aye nana dot yie fiti anopa no nsia kwesi nanumre no nsia adwada no enumre tu yede nana beko aguna bem akwakope ne kurabre djumadi nyina beko so wo konfa no chifie ewo aguna ye o shiti praku be mo tebru na te kokoi obiri konfa no chie nana no medical se guso agira nkwanta ya twe wo asene akwadi adonti na dai gumna na te bla 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 de kwatwi dak na blakati Sompa 93.1.
boy Yamamuajo. Sompa 93.1 FM Sunuma Sugu Amutie. Sompa 98.9. Yenu yanime wa bonoman temma pwe yesu nyai. Wabeje kasebo ya tretremu. Echanamentin fima dishie wa sueja. Wamusonsa akebi. Shane sose kasebo imu no Facebook. Adwenchire no betumi dia famu aba dia fra kasebo no. Akenkan we say ede amount. Nemu nsem wa wobetie bie ene se. Why fofra ye ke kanse yesi ni boko no aban na babonte so akaseti ase yanyin tum San samno aka ho bi ama Cletus avoka ne wasori wo mbrase badwamu ma wode asem bi akho ya wode koma de hye ne wo hono mu asem ye de brew eni amasoro kone ne fampa ni edi kan kura January bosumi no yesi ati ba fom se hwi Keno foriata oman sana hene na ode ato o maame no ne papa no mu a eja woni aban preso no de ensem na ode ma wo mo ye ma wo mo be konto asosuku placement no ehun hyehyeye kase yi mo wo bete Commonwealth adesuafo ene ho nsensem na nwumre yi ye be sa fa akire Yilo Krobo Senior High School poye mantemu yesi nkoda enya be bi na emodeda montre opani e wo hwe akire sesi a se edwade na afa nsumfire nyuma so afo san ye mrase bedwane de ma de hye ye wo damago we wura Samuel Abdullahi Jinapo wode nsem ya masompa kase Nana Christopher ko krake mankasiem wokuma koda bi no enne wokokot na die ne siye nananom kase boy de brem anwumre no eni animu ni bi ni abade fo aye adwuma anwumre ye me wohini ni amakrancha dazos of mami premier ni na fe nana kwabena kese yemfra sie na fe kase bone mu nkomobo yemfa mamo aban ni nana aba ne boso afo so no nyamfo kwaje opan kroma de aba betu dwa se de yekoso na rugu ya ye kase ye sie sensi wo hemfofro oboko ene ne mpatamu no ya gitumu enye wo no ye ni abrew ya dwen ye ho etimu de bugu bako na msem mfanya boga enye swan ya wohene wo san kosi wo hemfofro de a aban ni se de onima ne se na aba asigiri abugrago azoka ya wotosu mieno wone na ye boko ma hena wono agina mu Regional House of Chiefs de ma de hye wo mentifia poye ti enai obi ko chefugu kakra hye cheche ani ti be gina so wono na ye boko ma hene de a na wo mpesa sumdwe beba ho enu nti wa hye se bampo ni munya den onipa bi ote sa na ye nche no na mra no ni sanse ye nsoso semia so boko wo he wo hoda de mra mu ya gazette no ya gina tumu etu obi ne ho kwan so san be gina wo se wo ye boko ma hene na ewo sansensam no mu a na mrase bedwafo maako enwotwe ya kire se Zebila Binduri Pusiga Tempane ene Garu wo mrase bedwafo nyina asori atia na asem no mo wesai ere se Cletus avocado sadies of mama chire mu no a sa pepepepepepe no mo kire se ahinsie ene ahinsam no ya na amambara ya yedidi dwuma constitution no ya na ekire mu pa ne science no se obi ba besi ba bi se wo ye wo hene a gise bia ya famara kwanso na ya yino saba ya wo chena bi no asam no enkoye ojamomu na bra Cletus avocado sole ya na wo kasa no na se mo de kai ni has come to the attention of the members of parliament from Boko Central, Zebila, Binduri, Pusiga, Timpani, and Garu, who include Honorables Mahma Ayaraga, Cletus Avoka, Abanga Abdullahi, Haji Ladi Ayi Ayamba, Lydia Lamisa Kamvareba, and Honorable Albert Akoko Alazuga, that the Nairi, Na Bohugu Mahami Abdullah Sherga II has purported to enskin a rival chief for Boko. This is unacceptable and should not come from a person of his stature. Such purported enskinment is null and void and will not be recognized by any institution under the 1992 Constitution. The government of Ghana must take every step to ensure the maintenance of peace and security and hold perpetrators of this criminal act accountable. Meanwhile, members of parliament for the area call on the people of the Kusauk traditional area and its environs to remain calm and assure them that this unlawful conduct will not stand. We are watching closely the level of political will of the government of President Nana Akufo-Addo and Vice President Alhaji Mahmoud Bawumia in respecting the Constitution of Ghana and the right of the Kusasi people to rule over their own land and to have their independence. The Zugrana Naba Asigiri Aborago Azoka II, who is the Boku Naba,
and president of the Kusau Traditional Council, remains the only recognized paramount chief of the Kusau Traditional Area as recognized by law. The conduct of the Nairi has the potential to aggravate the already precarious security situation in Boku, and this must be resisted. Ladies and gentlemen, let me add by saying that the current Bokunaba, Zugunana Aburaga Azoka II, who is also the president of the Traditional Council, was enskilled in 1984. As far back as 1984, he has been registered at the Traditional Council, the Upper East Regional House of Chiefs, the National House of Chiefs, and gazetted. Currently, he is a member of the National House of Chiefs for the past 5 years, and therefore, we find today's exercise very unfortunate, and it must be nipped in the bud. Honorable Cletus Avoka, and yet in Kenya. And you must have a question from inflation, no. Nhwemu aba betodwa enam eya oban kuntabu faso ye ya wode abehwimu se wo hwese de data no te no a January eba fam papa wasini we ni de dikan abosome edunkrumu no niam abo no tumi eba fam saa na wabubumu no se hwentiade eka ho ya eno eba fam go ebo nso eka ho eno nso eba fam na se de wo yihye ni wose enkonwa efie niema adan ensuo enkanea frameja eni hwentiade ni nyina no ejinamo wa munchemu no aduoso baako ekiripo baako ni wa munchemu aduosi anwoche ekiripo no enwoche yeni ankase ya titina mu niema ya de be ya dwumadokodokwa emro ni nyina ka ho January no munchemu ekiripo no aduosi baako ekiripo wo hunu ena no so ebeto mu na wode sai hye edi aba betudwa asan bubu mu edi aba amantam no no si amantam anane de no ewo soro no eyepoye emantam no enkramantamu ena eto aso ya wotoso emienu ana eye oham nchemu no aduosiensia ekiripo mienu framantam miensa aduochia enum ena ono so wogina mu ena fede na ewo fam kora no enso ye oham nchemu no aduasa enan ekiripo enson aban nkontabu fo pani wo benfo sam wo kobena enim wono ne oni sentwefo boss ankomoyi. Generally, price levels of goods and services have gone up by 53.6% relative to January 2022. Comparing this to the rate that we recorded in the month of December 2022, rate of inflation stood at 54.1%, indicating a decline of 0.5 percentage points year-on-year inflation for December 2022 relative to January 2023. This is the first time that in 19 months, the continuous upward increase in prices of goods and services has seen a reversal with a decline of 0.5 percentage points. On a month-on-month basis, that is between December 2022 and January 2023, prices of goods and services went up by 1.7%. This is because CPI for the month of January 2023 stood at 165.6 relative to December 2022 162.8. So prices of goods and services between December 2022 and January 2023 went up by 1.7%. Disaggregating this at the two major levels, that is between food and non-food inflation and between locally produced items and imported items, we saw a variation of 61.0% for food inflation relative to non-food inflation 47.9%. Abainen kuntabu for penny Professor Samuel Kobena Enim. Omayi sana he yewura ken oforiata no nsem twerefo 18 komo ne nyina no eyese na fua maako nwotwe ya papa no mo agya won sika eda ho ne aban no etere su ya ene na chese enya samketo akra ese no de ade no ano ya koye denen sade empanifo bi asom e wa aban mu na omo so de wo ho akodom pofo yi a omo so pem aban so aban na nya adwe se wo tie de omo kan emu asem wo na eguso a ya kenka de akere mu no na ebere oda so wo sikasam atena ye honum no oman sana hene na owo honum ene na ne bu afu kakra no pabre ne de na ne bu afu pa na wo tetem no wo tere se wo atwene ne ma bi hu a wonte ase se ye maame nom ye papa nom ene enuanom eda so gina hase. All the pensioners, because I had a press release a couple days ago, and I thought I had made it unequivocally that all government bonds will be honored, and that therefore, whether you are voluntary or not, whether you have tendered or not, it will be respected. So I really want to understand why we are still here, so that if there's anything more I can say, I can do that. But really, if you look at the press statement,
it emphasized the fact that this was voluntary, and about 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose to. The bulk of you did not, but I had indicated that it was voluntary, which means that we will honor those payments. What I tried to do in giving you the option was that about almost 80% of you have bonds that go beyond 5 years, from 5 years going. And so in the new arrangement where I have brought everything down to below from 5 years down, it makes it easier to get your lump sum money faster. That's your choice. It makes it easier. Anytime you're able to get your money ahead of time is good for you. But that's really your choice. And therefore, a lot of you decided not to take it. But that was really the basis of giving you the option. But if you chose not to take the option, we made it clear that we will honor those things. So really, there's no reason for us to be sitting here, because that assurance is been given on paper. So that's why I really want to talk with you guys to see what it is that you are afraid of or that you think will not happen. So my issue, which I told your leader, was that now you have very little of the old bond in the system, which means that in the event of a crisis personally, your ability to trade that paper in is really diminished. But that's a choice you make, that, I don't really care about that. I will continue holding that. And we are saying if you continue holding that, fine, government would honor those papers. So I'm a little unclear. Oforiata. Ye free kind of Oforiata and semu said the nyina ye nim no afie twemu ye ma be konto asosuku one mo control sorry and the Director General Dima Ghana Education Service Dr. Eric Nkansa wa friends and chop for the atu Menim say and sorry chiro no mu no enkwada empema hanum aduanan enso ha miensa aduonu nkron 547,329 and awamo chiro and sorry no emu empema hanum aduasan woche aha send your kronkron 538,399 and no and I want me place wonom na emuno empim ahasa edioso mienu ahanso edio watche 372,780 ye gina mu mo hemunche mu no ediosia enkron akiripo edionu nan wonom de ya place wonom dada nemom empim o ediosia num ahansia ne dunkron 165,619 ai gina mu hemunche mu no ediasa akiripo edioso ensia aje se one man kasa eye dear friend is self placement wasa eye biem na wo kire mu nananom asra na said the nwumasua de ne tie dear friend academic calendar no wose one man enya school ni nyina no wiebe February busumi 20th no esi woko school no kwa registration na nwumasua no wo frase busumi wo mu ni de toso aduonu nsom. To do this, candidates are to follow these steps. 1, obtain a placement PIN code from an approved vendor. 2, after getting the PIN code, log onto the site www.cssps.gov.gh. 3, enter the 10-digit index number and add 22 as a year of completion. So your index number entered, and then you add 22 to it as the year 2022, which signifies the year you completed school. 4, you enter the PIN code details, i.e. serial number and the PIN. 5, click on submit and wait for placement to show up. Then after that, you print the form if you have been placed, and you visit the school to begin the admission process. For those who are to do self-placement, if candidates are not matched with any of their choices from the automatic placement system, they will be redirected to the self-placement portal. From the portal, select a school by providing the following information. 1, your region. 2, residential preference. So the region is referring to the region of the school of choice, the school that you want to attend. Residential preference, school, then the program of choice before you click on submit. Then again, you will need to print the form and visit the school
to begin the admission process. Parents and guardians are to note that schools selected on the self-placement portal can be changed as many times as the candidate wishes on the portal until such a time that the candidate enrolls in the school. Reopening date. Per the calendar for 2023, the academic calendar for 2023, the first year students are to report to school on February 20, 2023. So from next week, February 20, students can report to schools for registration and possible orientation for academic work to commence on February 27, 2020. Payment of monies. We strongly caution parents and guardians to be on the alert for unscrupulous individuals who may approach them to pay any amount of money for the placement of the awards. Such persons are to be reported immediately to the police and to the GDS, or possibly to the TDEC service for us to pick it up. We are also advising heads of all schools to stick to the approved prospectus. Director General and so the ma and Dr. Eric and Cancer, Nancy and Jophon Shemwa, were Freya, boy and woman, see a benya ranum be ya one war, and Messia Sway and moon, no matter this uncle Moy, Yaguso, Yawa, a better one commonoso. Owura Elisia and Meya Bronya Ekasadema University of Ghana, and there is a man for back kind of Marshall and so on. Yenu no 18 come out, I was some Packers and so Brani Busan say. Adesua phobia wo Commonwealth Hall honum e de asema kopiem e wakra high court say kwan ne hye bia mpanifo ye da suapona no pese omde omofa so no ano oden omo nte ase enti court no hwe na won kyerkyere sa asem no emfama wo mu ye ntete ye kyerɛ sɛ adesua forum akoma bɛsɛ nwotwe ene epim so a okoya okopiem e wo court ena ne yebusa kasamafo de ma suapon sɛ maame asem no ankasa ne ka no ene hye no etesɛn. Let us start with 2023-2023 academic year. The university need to decide yourself. You better pilot your new residential college. Your friend in, out. In, out. Makes us say you have 1100 students and not more. I think over start university. As you say, it's minimum accommodation. And so we level 100. Now 3 years now can and only out. Now it's a one kasawa pay accommodation around university campus, but on campus. And after your traditional halls, your university facility, accommodation facilities, and the Penyamebua, the best level 100 students, and only in it is a over level. And we decided, I say, a best pilot. Now, pilot in and after years, you use Commonwealth Hall, the Mensa Sabbath Hall, and the Honomono level 100 students, male level 100 students, and a call, a Commonwealth Hall, level 100 male students in a call. So they were male hall that. And now, Mensa Sabbath Hall, a mixture of both male and female. A member na a global call. We decided to say the level 100. Our more member and a call. But a man, if you level 100, it could see a graduate student in our home. Until a pilot is out with him. Now, that was since we opened. Until level 100, no more report. So, we call January. And to mobile, no, they be called hall, or they be called Commonwealth Hall. Until our home, a bus, continuing students no more Sabbath Hall. I am male continuing students or more Sabbath Hall, a Commonwealth Hall. There are more university hostels, if no more new jail hostels. Until you call, there are far more rooms. And now the Brea accept. At the time I used to know about 90% of them are accepted. I just almost fear. It's just almost for new jail hostels. Until home and I am Sakna Court Injunction. As a policy no I implementing until a ban is but not that time killing a kind of 4th January at level 100 for by level 100 one day near your more rapid but injunction nearby and the giant and see a giant continuing students and also I report almost so almost call a new jail hostels they come from always one is men's above male students afe one yensan eka a court order I say when you come always for continuing students and sambra almost it is our court order no aba in fact yensan can a copy of that court order no endra and see a lawyer say you for now the matter is in court and see a lawyer say you but me amidi can no continuing students or more Commonwealth no ya more offer ama do na agia say omo call you the halls for no
University of Ghana Kasama for Madam Alicia Ameyao Brunya Anna. What is some chechrimui Emma Sompa Kasi? Ye call a poye mantemu Jilo Krobo Senior High School. And Ababeto just said, baby, I'm a frabedenti, aquaquaya with a hosam, Emma one more dabonting, one muchiremu says, hydrometry, a yenuya, was seen a fear pem hand crowd your son, you know, 1972. Yes, and cafe ni pabro swan with your son, Nanswane, wafe ni papem. Namsul ma PTA no craft ye mu catch about and say, will be ampe roban kunya plastic chaibi. Emma. Ah, one messy dormitory broke we be at 2012. And as we see her before Emma ne prase. Many Austin oforiado. Bebon como. Eh. Any a case in any case. Ye pe Austin so ye nyano. Any ye nyane dia. Yanene bebon como wa kwabena to aso. Yankwa Ghana mmarase betwamu. Opani ya wo hwe atire se adwade na afenso fere nyuma so afo. Wasan ya mmarase betwane de ma de se ya ewo Damango Samuel Abdullahi Jenapo. Ena Ghana mmarase betwamu na okasa. Nyame ya adomu abosom ya yekwa wuram da etoso edunum ena eye wiase nyina da ya wayi honom a wode kaise yene a se ye bibi wie na ansa na de no bekwa wie baabi no gese be ka nipa otwato ensa de friend se consumer no wobekọ shop obi se bia wo kọtọ ade no ne ya twero e de abọ se ade na wo beto no upie free ho na wo de babo nte a yenye na emra bia enchekere nipa no a wo ton ade no basa na eyade se ha dwen ye papa ne science mra se badwa no e de mra eni enkwan bi ba sa kwan na omode ba no eyade se behwe na afeso yeni a ye de sa ne man di dwuma no na atimi aboye ho ban ye pasa kwabena ebia ma bawura ba bi ne makoto fon a embara no sasen embara no kyerem me sen na de mekoto won ho so kyerem ne sen yewura Samuel Awlajinapo. Government under the able and distinguished leadership of the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, is working rigorously to ensure the passage of a consumer protection law. I am happy to announce, Mr. Speaker, that in the coming days, I will be signing a consumer protection bill, which will be laid before Cabinet for its consideration and possible approval, and subsequently for the consideration of this august House. The overarching objective of the bill is to protect, secure, and defend the rights of consumers through a structured institutional mechanism and legal framework that will ensure that consumers play a significant role in keeping erring businesses in check, promote competition, and ensure regional integration through digital trade and e-commerce. Mr. Speaker, the days when people depended on what they produce are long gone. Today, everyone depends to some extent goods and services provided by others. The market dependence of consumers has increased considerably, making it imperative for us to protect consumer rights. With the coming into force of the African Continental Free Trade Area (AFTA), and as host of the AFTA Secretariat, consumer protection law is more important now than ever. We Samuel Abdullahi Jenapo Damango mrase betwane opani a wo hwe say dwade na afenso firi nyuma so afo eno no na ne nyina mu so dom kuma no from North Tom mrase betwane Samuel okuja to abrakwa no so na no tumu kire say ampa asem no eno kre. Mr. Speaker, since this has been a matter that you yourself is on record to have urged ministers to follow this path, I want to commend the respected Minister for Lands and Natural Resources and caretaker Minister for Trade for following this shining example. Mr. Speaker, consumer protection is a very, very important matter. It's a matter that relates to the well-being of citizens. It's a life and death issue. If regulatory bodies are not up and doing, they do not certify that items, consumables, products that the citizenry will purchase and consume are safe. Mr. Speaker, people can suffer injuries that can be permanent, and even that they may be lucky. There have been instances where people have died, and the remedies that have been available for their loved ones, their relations, have been virtually non-existent.
As the Honourable Minister has said in his well-researched policy brief, even the courts have raised concern about the limited Wei okasa ewo dom kumano afam wosan eye Northtown Marasebedwane Samuel Okujato Abrakwa na ombewie kura no na ebuakwa South Marasebedwane yewa Samuel Atachia ono so de nanu tum na kyerese de ya na bufu asikura yese ewiemhyen ni bi wo ho no mu a wakoto ticket kura se bia wodi tukwan no yesiduru ha sa abere beduru ho na yesefa ha wura ha posto sa hadwen. Mr. Speaker, let me touch on one thing which is of great concern to me, which is how the local airlines in the realm are giving travelers a shabby treatment. Mr. Speaker, if somebody should purchase a ticket and is confirmed and is been given a critical time for you to come to the airport and take off to another destination, I can tell you on authority that it is of no consequence to the airline any longer. Like you can go to Kotoka International Airport and be marking time for 4 good hours. And all that they will say is that the airline has been delayed. So in terms of a traveler going to waste 4 hours in the airport, and at the end of the travel, probably you have a serious financial engagement with people, is of no consequence to the airlines. And Atachia ebuakwa South Marasebedwane enono. Mane so na mni owura ya opoku mensa ya woye boafo sonko de ma Director General GS enko twenkomo miro opoku mensa ma adwe meju so eburu enkoda apim wa hadio sianum achiripo ansiani dunkron 165,619 wo mo qualify nanso yentumi am place wo nom e de na kofa sa wo hawiba yo manager Ghana for nyane titiro mo ma chipini ti mo nyumbe near a day, sir, a banner said, choices name and be a more fano a year. School placement in a based on your different merit. I am prepared in a year period. The Bonibekas were survival of the fittest. It's in my influences over your placement and now in your placement near 1 or aggregator or they by 2 or raw score or they by 3. Program of choice 4. Accommodation status of 5. And a school, even the choice of school needs to influence. So being a placement, no, and also win a placement. It is an Miami Bobo and a influence placement. Likely, so we give to me any good grade. So now own your school. Nina say, oh, first choice, no. When I will call second choice. Second choice will do first choice. And you know, you share one a ferry and Sunny a very good direction and Sunny a session is and it's a pia will be actually not a pia will be actually. And to say that is why we say placement today based on merit. I want one thing or more than more. And actually will be more fine and as you more fine. And now, boss, since I drove on share more of Frey, was in Koday 20th February, one report. Now, after 27th, woman free, one academic work and was Sabre a fene bin musabe self placement. Woman conquer catch the for how be a one. Oh, there be self placement now from today. I shall say that out. And now I announce the results now. Me, I'm a report now over 6,000. Candidates acquire for your more self placement that. It's Menim you be trained. So when your school and now open up for self placement. And one is what for a year 4,000. Now acquire for your self placement. Menim yes will be trained man it's not say extra and some go to Sana. Uchu Sana more way into my and the Bema which me up 100 at the acquire for me to the 20th. The 20th January admission process for now. Yan Shannon saying, and I'm from Memu say placement. Ebinomu to Sikami, a chichi, binomo crow home, and also I want some to say me, Rayana. We you mean about some say, Asama Woken, Ministry of Education,
Ghana Education Service and Ghana TVET Service. As you Obi and one of my action to a Papa Sika. And also a Papa Jacket. That is why the Director General, I can't say, the best lesson I work on me in your so be bow in Chinese or bet you Sika for placement and the Pana, my process for, and I send when you go down Messiano and 10 in 10. Now I am fast and if one for and from my see, I understand young boy and one. I bet things you bet me to say, the number from a acid. Maybe another preview, maybe so another preview. I say, yo, Mira say, one more I bet self placement, school no more the Dawana. I self placement portal, Ubia, schools and Munya Mano, in edited. Yeah, and why am I say self placement in schools in the Gumuno, near a best Sabiano, and one can say free portal. A son, no free portal, a son, no free portal. In Tiana make us a school says self placement in the Menim school to go there. But I call on my Nina, a bed day, the actual, a bet your programs are a war. A bachelor is a board and an answer and a board and in our self placement portals. And the Rasa say, baby, I have a free eye, Jaboku. You bet me I can say I put a name. Yet to two and fear the Jamono. Oh, Yamia Roma, if it is a day above the account, the different artificial intelligence. Yakoya new year. Sir Oshe a year last year. Last year, the friend automatic placement na yana yataka and wasem na. Last year, na automatic placement no your more fund is 367,811, representing 6.23%. In a automatic placement this year, one in automatic placement near 372,780. Representing 69.24. Chechro say, you koyanim, you gususu swa, you koyanim kakra. Kwadai fras here, koye se free SHS in inti. As a fear be accommodation deficit wo ho. Ube huni esie nya baby na say news to be a kind. Euro Crobo, SHS. We have for Nini be no de da bonte no mani ade. How we ropoku da ben ye betimi esiano. Wada Roma. Oh, you gusua. My Ministry of Education, Dr. Osaya, no, Egusua, and she say, AC schools in the dormitories need the account. And then, every senior high schooler, a buying son of Juma, school. And no, my ratio, my, I want to say, enche, so I hound getting kitchen, I bet to be a year to run up. I'm a now, I Mira, you better was bebre and wadaji no bre. Why? Madam was wakunya madam. Alright, I'll poku mensa wano ya boafo sonko Edema Director General GS Dr. Eric and Cancer placement ne won to atoa ya and waje bre acheche yemu. Ya gusua ya wo kase bono emu. Ye kwa epoye emant ye kwa mfifi mantem nom. Said ye nyina ye nimu no. Nana Christopher ekwa krake. Afie twa mu nyina da mu nim nurse ni abaiwa ya ye friend Georgina aso botwe kokum ni ya won fifi mantamu nene Cape Coast District Court 2 no kwa asetena na otemboafo Eric ohene ba enchi bosia kona na ese wotena adwamu ogina mu de ma ye maame Benis mensima akon na no na ba beto odwa ye de awura no mi ba Christopher Kokkrake kwansa Mike Donko ena Jonathan Oben ya ye de awudie hu kwadu so e de atentam unom na prosecutor boni DSP Daniel Gazo en wo bokoto no amane se ni hwehwemu wawie de aka ne se wo twen se wo mayi atentrene aso ye ene otemboafo pani no no so edina no yie no beba Eric Anan e wa man se janan ohinini otenden amna adom bibiabo Nana Clark ninsemsemi esain etie wadaroma twanfoni ni bi kire o medasi ohinini ade a enra ana Cape Coast District Court 2 ekwa asetena na sene wedi kan twa won kunyin sa be penalty ma asemi ayekona bra sa
Exatie I think ni bio no so that last year ana sa atomiti September boso mini de to so watching ana yini aba Georgina Atubuchi inya ni baby call yes Nana Clark ene sofo Michael da omo he edi abufuinim ataso ba omina sa ankafo teacher training na nursing training ba na waba be interview on nna ade course ne kwa asena na deja but see asemne so ade an ho mfa no kakra he worship benis akon mens ma ne ho mfa no free bosome a etwemu yi ba no ho mfa ne ta tunti no ma ade a deja foforo ana he etna asemne so deja ne din any his worship Eric it me etna asemne so ma bibia kama Eric Tofiakwa and etna asemne so na enra omotna asemne so na get kan say ade bibia tini asuga o ma prosecutor or ede asemne oba asemna bu mu kopie mu court DSP Daniel Gadu o kana asem tire mu se ne odi kan ba ma ne se ne hwehwe mu bibia asuga na akase attorney general ebere na ode na ndi sem efuto kakra odi besu court no efa se ne nyoma besi akono ono etini ede aba no wiye no na ade a omo ye se ne ozo mo hwe na obutu asem na ehada na enu no ana na class ema ne nsafo eso opeso okata na ade etiefo ene ahafo ebe kaya asem ehia se abo mama na ade a Nana Clark ne nkofo omo appear before the court emra na etoso mi Nana Clark man nsafo esan Sunday ni mo na ya chi ne kuma ne din ene Jonathan obena ono the third accused no enum no man nsafo senko okasa ama worship men's ma akon catching so kana no ntuna samre ni ngu enra danso Nana Clark sanso man nsafo so okasa ama jeja otna asemne so his worship Eric Tofiakwa catching said there be hono enduru hokra nti on kana no ntuna for the second time running Nana Clark ade a court no ama no pan ama na nkasa o ma appear before the court imprema akoma akọ ensu ne mom na ade ani nyina mu no ye mo akonya kra mo nkasa nti ehwe na say ade attorney general ehwe no de futu a sefata de to court nenim asu ha wa se court no ibu asem no ntansa sefata na Clark ene sofo Michael Dako sanso na Jonathan Obin no eno timba betudwa ansa na ebi court behwe na Nana Clark ene sofo Dako ene wona akika no nso mo nso betimi akata ne mu tene etie no ade a DSP Daniel Gadu no ye prosecutor no Osema ne hwehwe bibia todwa ade a court ebo pia bibia sefata bia no behwe no hwe egu court ne mu nti to hini no buta na ta pepe ne dinna ade a ke position for 2 esanso kwa asena na Nana Clark ene sofo Dako ana Jonathan Obin no masem no omuku abrante obaba wa ne din ni Georgina maso botwe no mo sanso kwa asena the two asem na sheda February bosumi ayo wo mi ne de to so eduonu nkon 28 February ana ade a court ahweti into asem ne sheda enu onom no na ya de attorney general efutuo ni nsam kan bi o woka efa asem no hono na no aba betudwa na o mahwe na sene court no nyoma asem bi no o say isitu ato aso na eno nso etimi ato aso hini asoboche na busuafo ni bi ba court na busuafo ni bi mpempi na de bia omoba esan say to hwe ma na wofa ani din ene papa anan swan danso ana neswa anani anti Kate Swanzi no mo de obi kan say ahanu bia na yewo mo a omunyini ne mo omunchini mo mefu yeji nti asem ne ba na busuafo no mpempi na no mo jani nyina e de ama mo so mo na emra nti no omo ene omo ebusuafo kakra mo kekusa no mo de bia da asem ye betu ahye da airport be pra asem bia no mo hwe Implication so me ba indra dan so mo hwe esanso appear before the court omo bai idi asem ni omo sanso ko ne mo wenna no ade a omo anhwe ni nsentropo ankasa esanse nkaka aka omo hwe se na nyoma besi akọ ne mo menna se na dan dan nyoma ye no enna omo anhwe dan kata ne mo hwe omo ni mo hwe se na nyoma si kọ na omo mo gontu ana omo nso na enya ade a omo ewe aho bebre esanse omo hwe se na nyoma si kọ se na DSP Daniel Gadu akase waye ni hwehwe mo wie ne de omo gidi ni ye se piansen kwa attention ne be kọ mafa na bibia ya timi ya kama na we Nana Clark ni wosofo Dako a wo mani mu tebia no enuhu aba ana bi kura o so ate se de na o mo te a o mo begina ho a etwe wo mo yere dedede o begina ho ne wo mani mu ne wo mo ye bia o mo de baaye no wo hwe ana etesei o hini ni obi kan se ewudie nsem de ana prison ntisa wa ofie nti atesente sen kra na o mo ne de ebe bi kaka na mo no
Nana Clark, they send in the University and Sana, no money to the and so as one tea, and then so be my account, and no University and Sana, no money, when you need now I urge you to be Kakra, as I'm so with now port anymore. Just the same crown I bet also, no money for Bakwa, or backward to be I am in the Maya to the Kakra, I get accused, Jonathan or being Nana Clark, me Kumana, and I said, Nasu no worry, and no faster ban. Jonathan Obin on and pimping and in the say, or more appear before the court, and Prince Hatton, the other Tosumi and Sano. Send or man and that's not like cat on you, a winning she, no more on one a born, pass a umbetuamano. A Camata Branton, who I will be say, a census and for the 8 year court to be done in Tono Mummy and Sano. Also, on already I'm pimping us in the Maya Siraka, and said Anthony to be brave, as Anthony and Mukono, and I'm pimping or lawyer. Udina Simichi, Pansan, Camilla told you, say, okay. No Nana Clark, nay, so like a dark on the end, Nana will marry you, Kakra, as or Mora, who be at or should be into no, or more dear, to send them and Pimpano or Money Wake. Eric, you better ask why. Yen you have American, I will know any 2 and crab free in 50 Mountain Central Region. Anna, Christopher Cocraki, ya idea would you hunt Tansabon one is of Daco, and ne Womco court. Kwabranyako eboya mane e de free epoye mantam no mu ye kwa homa no so na ye kwabranyako adi nkomo ne nyina ene se aprosifo akeka won ho sa de aprosifo nya tip of bia otimi bom na akoye adwuma no wayire nipa binum no wakoye sa adwuma no bi pepepe wa epoye mantam ne ye tiatia se wayire nipa mako adusia na eye de asemwa ye nua ba ma kwabranyako ene wo ho kwabra Awurade asomdwe nka wo enka so minua ebema na wapom tesen kwabra yakopon adom ode akyeye boyen komo ya puye mantem de wane ye dan wo boyen komo yo minua emi se obepie mu ewo puye mantem hade a meka se enye enigesem esa esan se me no ekase no apolitifo atuan akase omatimi aboa ama enipa bonefo a omohye eye killnet na ye ka killnet a eye online eye trading eye company apanifa ba bon tera betu gache mu se omudwumadi omudi no enfamra kwaso ko sibu ne beka ne se illegal na so mokosoa eje omanfo efika na ensam tintin ni cheche wanyina no ene se empanyifo ejire ma sem wanyina ebeto dwade a na adehye bi etete krobi etese trum bonya two streams ene empono gwa a ewo new dwabe south mensin mukofo bia ne patemu ena apin dombia no Omoko police station akoye complain say killnet for akokofa akofo be biem e wo honomo ama me no ekase bi krampo ensi omanganem hanoma manonefo eza so mo no ekasa e wo ahoma so a na omache so tua 5000 Ghana cedis e de eko ombema wo niema aton na niema no ombema wo aton no fa so wo so no enya asam keto akora anu ti ba bia wo no ombe so keten se bra ko bi ha na betena oba obi bia kita obia no mobile phone kra no ba fiase a ombagini nyina e de fintem se ne be ya otimi ni obia entimi enkasa ama killnet fo no adoso ko fo bia ha pa a me no kasa ni ombo be di krampo no etoda na akwakoye asan kese na no na police fo etimi nya sa na mo no omuchi mbo modin etu ho esa e ma nde de ya me no ekasa no killnet empanyifo mako edunu 50 meno ekase omakoso mu pachi ewo mia medical boso ewo kufodua ne mpatamu se be on betimi aboa na mpono police won hwemo mo ye no etimi akoso eye afie twa mu December boso me no emu no killnet fo adwuma bia koso kufodua ne mpatamu no a police fo etu anamon edi kan ekochi killnet adwuma fo ebi na so efi sabre be sisa dam no ekase ne nsem no enka me ese omo ese da eni akire ye no nti ebra esa so beto odwa chemu se ene o masanso amade sie pi efi amanone abepie mu ne pono manga na fana ne tuoso abepie mu ewo mompatam no aso no mo se da bi ensem na ne anyan anu ntimi no akaso matimatu ho anamo a ene mako adunum o matimi eso mu pati na o mu ba edan no o be ha dan ne dan no be ha ya nipa be ya bi adunu ana sempo no edunum na cheso mo dadan e ba akum edan no nipa be adunu na se po edunum na o mo dadan e ba akum mo sole anopa mo nko ba bia niema no so ede amamo no yese online niema oboba yetimi ko poka chamo se niema no afi ni yakra niema no pra eba enti utimi enko ba bia na otefa ko ni obedi so no sabe enya mpanyifo asem wankasa wasem wo mobile phone so kita ho so ya de ede phone sem
ɛno nti wotumi ne obi mpo ntumi so ankasa na wakata o sɛ de bibi ɛfra ma na akɔkɔ sɛ kwaso mankasa ɛna ɔmo de ade hyɛ no ɛfam ɛno ɛna nam sa yɛ so amasa da no kasa no ɛpanyifo atumi atu anamawa a nipa makomako aduonum no ɔmo atumi akɔto ɔmo police fo kyerɛ mu a ɔmo ba bɛfsa ɔmo mu sɛ screening no ɔmo ba bɛyɛ na ɔmo a ɔmo bɛhu Sampa ɔmo ne killnet fo ɛyɛ adwuma no ɔmo atumi ɛde ɔmo akɔkɔgya mmara no sɛ na ɛbɛyɛ a mmara no bɛtumi ɛne ɔmo ako ahye ɛsiane sɛ ɔmanfoɔ ɛbɛkaeɛ a July bosome ɛyɛ aduonu mfipinu ɛne aduonu mmienu no ɛyɛ court batan Justice Jennifer Abenadazi ɛda ano Accra High Court ɛba abɔnten bɛtu dwa ɛkyɛm sɛ killnet fo tumi dwa ɔmo ɛdi no ɛnyɛ adeɛ ɛfa mmara kwan ɛso nti fi saa bere no ɛfihyɛ bɛyɛ mmiɛnsa akyi no ɔmo gu so ɛnam sebua kwan so ɔmo gye ɔmanfoɔ esika ɛna nam sa so amasa bɛm no kasa mpanyinfoɔ tumi bɛtu ho anamɔ nti me no kasa deɛ ɔmo nyinaa ɛwɔ policefoɔ akate a mpanyinfoɔ ɛkyɛm sɛ efi ɔkyena ɛkɔ no ɔmo bɛtu ho anamɔ sɛnɛ bɛyɛ ɔmo sɛ fata no ɛna ɔmo bɛkɔkɔ gyina mmara no ano na mmara no so no ɛtumi ɛne ɔmo ako ahye ɛwɔ mu dɔɔso kwabena me nua bɛma ɛma no dɔɔso ɛmɛma nso ɛdɔɔso mɛka sɛ ɛmɛma no dɔɔso sɛ ɛma no na ɛma no so dɔɔso paa na wohwɛ ɔmo nso ɔmo bɛka atwa mu a me no kasa yɛ bu ɔmo afa so no deɛ ɛma no dɔɔso yie ɛno nti me no kasa mpɔtɛpɔtɛ ma ɔmo tete no sɛbe bɛɛ ti da no ɔmo bɔ paa ɛmɛma ɔmo tete around no ɔkɔ sɛ owei wonya ma no bibi kakra bi pɛ ɔde no ɛsɛn ɛsiane sɛ sɛbe no obɛdi koraa no ɛɛden ɛmɛma no so no ɛne ɛwɔ a w'ani ɛde wode ti bom wɔ ha wode ti bom wɔ ha na abɛnya no na ɛgya wɔwɔ pɛ baabi akɔdwe ɛno nti ɛde hɔ kɛseɛ paa ɛna ade abrɛ ɔmo a na nkɔmɔ ɔne nso ade hu sɛ ɔmo de 5,000 Ghana cedis ne akyerɛ ba abɛbɛnya ɛfa so na sadam no kasa yi ɔmo abɛbɛyɛ ɛyɛ nkwasomfoɔ aseɛ nua bɛma kwabena nya akɔ ne yɛte ne nka ɛde firi ɛpo yɛ mantam no mu yi yɛtoa so na yɛde amanneɛbɔ no abrɛ mu a maame Sofia Ekufo ɛnɛ wakasa maame akasa sɛ free 1992 ya yɛgye dodo amamu otu mu sɛ yɛde mmerakuni bɛyɛ adwuma no aban abakɔ ɔmo nyina da wɔn ma di ntwo se pɔtɔ wɔne yɛ nuanom joyfo na atwetwe nkɔmɔ yi ya wanyi wɔn anankasa amanyoko ani pipi nso amfiri mu wɔkyerɛ mu sɛ wɔman Ghana mmerakuni 1992 constitution no ɛsɛ bɔ na de hyɛ nyinaa ho ban no akɔakɔgye na ebinom akyi ɛna ebinom nso deɛ aka yɛbɔdu yɛn nso de yɛahyɛ fam ɛnya deɛ ɛboa korakora na wɔdi yɛ papapapapa ne titiriw ɛne wɔn ankasa na amanyoko NPP. I'm disappointed. You want me to be really frank? I've been disappointed with every single government we've had under this constitution. Because after all that we went through with the military and everything, and with we centered the constitution as the guiding principle, at least constitutionalism should have been what should have been guiding us. But we have eroded so many standards, we've eroded so many principles. Yes, it's not only the MPP government. As far as I'm concerned, every government has failed us. Now we are here no so wura kan wo fori atade kwanya wanam so no atoto o Ghana sika asem ne de enyenyenyenyenyenye ni wura fi bo sha na na danko akufo ado she Ghana fo so o man na bo so kase no obebo ho ban no wono de wono kra de obusansa abo so no kra sika bi wom ede ne wom o ya obi bo ho ban. But all I know is that you were going to protect the national coffers and they are now empty. Whether they were empty at that time or not is neither here nor there, because you were not going to be protecting the empty thing. You were going to protect it and make sure that everything that comes into it henceforth is going to be well husbanded. I'm using that word in its old-fashioned term. And so we would go on and we will not sort of reverse again. So it's been very disappointing. The fact is, whether it is Kenoforiata or if it was somebody else, it would still have been the same. I would still feel the same. It's not, in public things, in things concerned with the Republic of Ghana, in things that are matters matters of public interest, I don't get
personal. It's not personal. It's not kind of oriented. The person who's been given the responsibility to manage the economy, I don't think has done a good job. I think so. I think there are many areas where there has not been much to show for, and therefore somebody else should be asked to try it. And then there are some ministries that also need to go back to their former partners, because there are some ministries which are split up. There was Ministry of Transport and Communication. That was just what came into my mind. And transport included air, land, you name it. Anything that is transportational, that was transport and communication. I think they were at that time even in charge of roads for a bit before they split off roads and highways and so on and so forth. But now we've taken everything apart, and minister of this, minister of that, minister of that, deputy minister of this, deputy minister of that, and I think we've come to the point where it's quite evident that indeed too many cooks do spoil the broth. Mami Sophia Akufu. Yankwa pwe mantemo na mene Austin Oforiado. And chuchin komelo Austin majo eh. Hello Austin. Hello. Austin majo. Yeah, Enna. Yansha Euro Krobo. Senior high school. Yasin kodane de da montrain na say enetie. Yo, sina muti no saba penete oba ilo kroba. Ye wo secondary schools ni no near ilo kroba senior high school and afen so klo agogo. Na so me no ka say ilo krobo e ho asem e na ye ba beka sisia e say omo enam aneho apaso. Ne nyina ne say ebra omo ebo suku yi ade afiap man kron edioson emienu mu e na kire say wono ebubo eye entabodan e de ema suku fu a one more ewo no say one more ending one ohwa sa suku ya na nta bodan mbo ye ade aje say ebe house nipa bako be say dioson 70 pe we ema dresse nkwada a ye sia no mo edem no one mo ebro sa because ye sia no ye sia no sa wudi structure ya me kan wasemi no nkwada be say ekwa apem na one mo edem we ama ho kire etimi aba ama de bi obehwe na je say nkwada yi no anodwo a omako sua de omabra so mutumi enya bibipa etimi eda no bo se atrese enkwada yi akofo matress ya abonten na wono eba ababeta na anya no nkwanya mama nko a ema no so wo ha pom so no metri na mo se enso mu to mo dan ni ho me no ka sei omo a convert no etimi edia ye dormitory edia ma wono mu a esi a wono mu eda enumu we just say benefon je ho hwe ya na efi 2012 na benefon ya madwen se wono mu eba be si dormitory edia ma omo se de be ya wooden structure omo team no ometimi eyi omo edi efimu efi sa brebe pimu enne sa contract ja omo edema no enya ade a kire se wono mo etimi aye ewie na eni benefo bi say adenti na omo ntimi wie from 2012 omo jem say contractor na just on na contraction nsa ne be yare ye na ehun se bebere na wanhwe ne oman Ghana nso ne cause financial loss to the state na bi etimi aba eni to menya so menya abotre na kire se oni akono wetimi aba bewie empo uhwe the all students of the school imagine say omo ebeye sa project no na enumu na omo yes omo dem zakoka ebeda bon omo dem zakoka hwe ni a ebetimi enya aban amane eni tinya de omo nsechimi kokan to opie mu de a ilo krobo suku nkwada no abonten na wono mo eda enye no nkwampo keke enam nwumehia aba ne se ne masi ekono omo ya se suku nkwada ebetimi enya nkonwa fight me transfer na bwana disia etimi akonkan na so oba ilo krobo senior high school a suku nkwada yi eni nkonwa wono mo etna ebe won say form one some about last year plastic chairs and a PTA no egifi a wo fo no ansa na nkwada yi enya baby e de atena entu hwa yikosek apart from say omunya baby pa enna no enkonwa nkwada betena so etimi edede dwuma no eno nso ayeden papa na no be hia de no eno nso ayeden papa pa yene benefit di nkomo na ohwa school ye produce nipa bebre ihwe DCOP doku a wono na chese penipa wono eneda MTT dia no Ghana Police Service eno no koya sanso penipa wo police patrols wono ehono mo ena okọ school enye ono nkwa empenipo ni mpim ni ni trimpo sa wo hwa aban kra chipeni a wote sisia wo yilo krobo no eho ena yeda say ebisa se den na wo ye dia fa ho yeda say Austin Fabisie ya mitio Fabisie na
Ochina yebesa ba abeje ato aso ye breniti yeda se papa ye nua be ma Austin Oforiado epoye mantemu Euro Club senior high school nkwada we awoda montre so ehunfoni ni amane eno de brain afeye nko Kenya mamu etaw de womu nie 12 December 1963 ena Kenya man no ede wo ho free akweskoko ensam na wo hwese se amampani ya wote so e wo Kenya mamu efe ne se William Ruto opani wodi kan wo Kenya mamu so mampani eye Jomo Kenyatta na chi Daniel Arap Moi ebai Mwai Kibaki ebai Huru Kenyatta so betwam na opani ese wote so mampani no watena akunwa no so mfinse mako aduonu enan obi a wache pa wo Kenya abakwasemu na eye bibi te se bia Ghana mrase bedwamu sei no a ene omo wo hono mo a ana omo ye se da bi eduru mere bi a ya na emma sabi sabo so me so no konfichira ya na niema bi ha wo mo sade ebere bi atwam aban ye se okona abefo amo asetam efe ne se pad no watima hwe no watimi aboa ma no wo saa kwan no so ebi ne koye na ebra senator ba ku gira mrase bedwam ho a wo kasa no ye fe no Mrs. Owaba na Mrs. Owaba gira ho a wo kasa mu anse maame Owaba yi die na keka na taade mu yi ya no mu amudi a chi anwumre yi mokɔhwɛ asabi maame no sɛ wabu ne nsa ɛna emoja ne bi aye na taade ne mu ataade a na ɛhyɛ no na ɛyɛ fitaa na ɛmɛma no we akɔhɔ we anim na we akɔhɔ we anim no mse na maame adanti na sabi obabra wo na wo se mpafin sɛ sabi obi a yɛbɛyɛ mmara yɛbɛtumi ahwɛ aboa sɛ bi a ɔbabu ne nsa kwan yɛde ne fa so ne ade no yɛbɛtumi asɔre atia saa ade no na wa mu na sabi wabu nsa ɛwɔ mmara sɛ badwa mu hɔnom no nokura nyame anim nie na akoye asɛm pa o marase badwa mu honum ɛhɔ na mpanifo ne bi ɛkasa da bi maame ade a sabio kronto wodi gina yanim yi ɛfɛre nyame sɛ yanka nokura ade a wodi gina yanim yi sabie ni kwan sɛ ye mema kura na yɛde yani hwɛ na yɛ mo ankasa mo kokɔ mu asɛm enti bɛyɛ de anka kofie na ɛkɔsesa wo ho ansa no asɛm no a wo bɛkan akyɛ yɛ nɛ ɛwɔ fie ha no watumi akan ne tu maame ne sɛ akɔmo a keka na adwene pa ewo fi o kyerese saa de wenti na ono wosori gira ha wo ka saa asem no wonya akoda wonim kwan ya ma fa so bre ewo Kenya mamu ti wo ka bia mama pa wo me gya ha me nya hwe saa e ya de se mom kwa mam kasa ke ka na adwene pa wo ama kyerese ampa enya de se obegyaja nwom kra na mo amudi achi ewo Facebook no sanka Ghana ha se ya achiame hene ya wo mmara se badwamu no abanba ben e ka kyere maame wo ama se maame wo ama eye twaso baabi a waduru na anwa ama twaso entoa so biom ne kofie efrisi yentimi hwe sabia kronto se ade we sei atade fita ehyewo na akeka mu entientimi ne wontra fie basa kofie ne kwaboa wo ho bra sabaya betuma betoa wasam no a wo kan so entimo hwe a ebra chiame he no etia maame ne saa no maame na sabia kronto wode ne na hu moja na atade mu moja asori afirifie honom a wokɔ wei ɛyɛ nsɛm a efiri Kenya mamu ba akoyɛ nsɛm pa ɛwɔ mrase bedwa mu awareness no mo calculate se be ya mo be hunu de e ma fam honestly hadwen because ubu nsa no wantimi ansese hu ya enu mu infections bebere kura betimi aba ye tin kwada entomago ni esu antomago ni eteba ha enum ne niema pad ne so ne bo aidin mobre nti eja na me ye anti bende boye ne yankoi ebusia ye pom na ofosio na asabwaje ya oniti fosio ne na pamfo de asem empeni pagimedie no aba asante ye bo akwaku Benedict yesemu for penny kuku avereni kajando akososomoa Elizabeth wono trafidie nachi ya Grace maame wata enso account bi nana ya bo amali bia boga akosoaji wa akode anyone me bobo ejuma MCR nyina onyame enstramo pike aba obegina mu abakiri epe kopem sade bechi enwumre yi yeni ID kaseboyi ho ayawo edema mo yeme ohini ni amakrancha das was of mami